mu buruhe because umukoro nukutandikwa imwe then abandi batongeserereza wayeto umuntu mu kizuno nigenda ni bubano mako kizana mbona twagira ngo ngaro ngareba zaburo wa staff impuro kwete sofu cyo misho gabajenye mukama nsasire cyankora kubi ndijya kugeraho speeches zindi disiyo wisingiro itwe ngaruhira mileni ya Musako base yitu eruhira kandi ruhira eri muri Singiro district so niwo turi ku reportingiraho so ndajana wo kutera ubujurizi yabe bitabona tubitambuzaje then twineho CCO cite commercial officer wa Mbarara cite kwa kuba yizere habo kuba turi yumbu twarebwe no buturabe ntusebuka isengero tukaza mu nju yeye no muhangariye kandi akabura kutwakira Mbarara cite nos niye kutostinga akacade tubire turi confused tubintugeta mu yaga rubanda konkandi nyine gizenta ndijine ya mnywani witu cha wisho kandi kintu njubona bariyaha nashimira rwo kubareba basebo meya wa Mbarara cite nos ariyaha umwamcha bisho mnywani witu bakunterera ho mu ngaro mwe bari kunyamba engaro hati zakanya kandi na you brought me the podium, thank you. Na hamwe na Mbarara cite South Mayor munywani witu Western Saga Rwanda nawe ariyaha sebo twakushemererwa niba kontera ho mu ngaro garo witu mukabantu bakurebe sebo munywani wanje cyemerero ko kine ko bonire nakushemerera. Then we shall also have area MP or any other member of parliament or abariyaha abokuba abantu bastama central so ahari kwijira ho na yatunga chance na basagambiraho ntujya kugiraho umugenyi mukuru na uko arabe yashiraha nawe naija kugira iki yatuganiriraho. Finally we shall have a dinner with you. Tujya kugiraho ka ko kurya akatebekanisiwe a hotel Triangle tukariye ni mu tushemererwa ni mu discussing ubunamba bwesimu tubusharing mungere kore mukagoye kayanyu n'abashemererwa benji abarakumanya mu manyanka watermelon kunkeri zo bananyinije nzimbire ndio ndije muntu nanisha bangu mwimuche umushitensa cyarhanga tunje esheshengoro cyihanga then member mwe aije atushabire member oraje kutushabisa aije tana achuzinga urukumanya ngo nabasa kusindika ishara ikiganiro cyitishikabe cyo businge aije mazama nambu tube twamurebere tutakimucere then twemere naho ha podium aha kunda heze microphone jimkwase nyabo twakushembererwa nareba we mukamangumangu munyohereze kisembo umucyogwe aija tureterekesha ngo rukihanga twakwakira kanarareba ni wawe muka omoyo kwara ya mtorana aije ekesha ngo rukihanga then ishara ariyo ishara then no ishara rinkai any person who can say word of prayer nakushemerwa nyabo isha hanga komisha then we cheshongoro oguno we shara biona bitware batuchereza elizoba na obunku inen tukukora katwena twemerere kandi kunda munonge chihangawo kuba chochonka neshara. Never pay for Wi-Fi again. Instabridge is a free app. Uganda may go the path we lay our future in thy hands, united free for liberty together we always stand. Mukama rahanga tato murungi omunyambabazi rukirabono watukunziro katuteko mu nsomo ahabwe kigenderwa twenda kusima ahabwa buri muntu weno ryaherizoba twenda kusima ahabwo kuturindo katwisizoberi turi abahuriro misho gawe twenda kusima abantu batahi bitabuwiha omucyanga kisingiro kareta abuwiha omyanye taremwe okareta tata twenda kusimira habwe cyo cyone kibatwijanira shabo burungi bwawe nembabazi zabiyongere kuba hamwe nitwe nabebembezi baco nabebembezi bita bashanga umwanya ogumukama tubase kukitwara kandi kitugasire ahabwa Yesu Kristo mukama witu twashaba. Amina.
kashabe tumuterera mu ngaro kandi ko hakubaha ino waje n'wanda bona basa kukimarira mu Triangle Hotel bamushabire ndacyo cwiraho set ya sitting ya round tables was the set that was adopted from these public not public private places where people get gathered or public and have their drink as they converse, and that set was finally transferred to functions mumbaga omunchi. So nibakwata intebe bazikora round mustamano murebana, then bakwata abagore ninga projector e projecting ngo misho iwe abantu bareba Kampala main center of focus eriyo misho gawe. So iyo set ikabeta set y'abantu abakwenda kurebana bakahanura aha bintu by'abantu benje keri y'abantu bache round table tuzo mwanya guhereye ngo ndanisha bangu intebe ejo ugiteje ko muzina rya Yesu ujinduro geresa urkwenda ugira ubusinge utakarware bisa. Yes, you command that set in the name of Jesus Christ. Thank you so much. Kugira ngo umuntu yanagamba ruyari habeho kumureba tekubere set y'abantu abarakuza kwegesana ikabiri yabo kunywa ka biya tukureba na misho konka. Let us now command the seats because we manage them. Basebo nabanyabo izina ryanje ndi mujana Abedi. When you come to Mbalala urkwenda mujana Abedi baso taraka kumbona bana tambara bakakuru bakanyeta watermelon. Kandi watermelon izina ryo ndyakira umuzina rya Yesu. Because izina rikuruza rikakurisa toine koronaga. So ninye watermelon. I happen to be the MC. I cannot say senior MC. I can say the MC. The best I do. Neither can I say professional. You know my professionalism. If I am a professional, I don't know. Konkani manyangu numukonda services zanjye muri mbarara kandi mumpromote injire mwagira himwambisya. Mwampe nyota mwankunda, mwampa flower mwampe mkoro. I have to thank you so much for that reason. Kandi nyenda kubakunda nukundeba ndio mwana ndukurugoko mukanyakira mukampa businge. Mwebare nimbasima ntine bugarukiro. Yebare umuntu ko kuteringa ruhura umuntu washimira gobozi kazamushi mbona ndahura nabaje bona bishemwe ubwinji harahina bire nimpa speech mbona kuni mukire kugamba bajya ngo chairman wa banka ngo yimuka ayakore hamantu kuni mukire omukaza ati ruhanga wanje ati nigwa muhiri atabantu kumuramura bareberaho atugumwana niko baga umuntu wa mani. And I said, Madam, I'm not big. What is big is people. Echango n'abantu imwe. Nyo think aba mahango. Abokuba egisako kuza kontora kuba chairperson nkatora n'abantu bampo bururu. Haza bukabu y'ubururu bugumire munonga cyabusho na Rwanda n'bamanya. Ubururu n'ubutuzoza misho bukahindura izina Rwanda rya bamwita garu kandi yikiriza. Muterero mu garugaro. Abokuba kabana yenda karuru. So finally umukaza akagira ati nyonka abantu kumanya ngo ba MC niba basana bo kugira ibintu bayibembera ndibembere bagazonka. No, we have got some other skills in us. We have leadership skills, and it actually MCs we are not comedians, I can say. Itumuri mugwitu no gukoraninga program professionally and motivatively. You are not a comedian, by the way. Nana wabo yo mumbaga ukakora comedy nyinje karengeseza n'abantu bakujya ngo please, this is not a comedy store. It's not a comedy day. Read our program and let us continue. So my work is not a comedian. I'm the MC, master of ceremonies. I master the ceremonies. Tonight, I'm not the master of ceremonies like we said before. Tonight, I am a guest speaker like other guests. Wiriba is the MC. Wiriba niyo master of ceremonies. Nyo ndiyago manda master of ceremonies mpaka. Elizana nyiri y'umuntu mukuru ndi chairman. Mbona nashemerera basema nabanyabo. Kutu astambere na general manager na team ya board na staff twena twikirizana. Turagira ngo tokuba ninga bakakwakira umusite nkeje. Hazokahikamo kehamayinja ukehereza amahega uketetsa ukekoze sati chikabasika. We have to find the city mafias, city boys and city girls, city guys, city heads. Tukastama nabo hati nyowonkanye imwe bashaba kurumwe ba ankoreshe nabareba aha na tefu bari aha banatamba nareba bagiga bibitendisa byingi numugira ngo nyowonka watermelon. I have what to tell you. Tinyine cyo kubagambira kureke cyo nabetera
nabetanga mu mpo buhabuzi ube mu mwangambira tinabetanye wo kubashomesa. Actually I'm not going to present anywhere. That's why my speech is not projected here. Then nagaragana janti kanyite hona n'abandi bantu abakuru baganireho nimwe. Rero nyo mu gwanje no go kuzo mu kiyungu nyo na manager tukatekera abami bite baturetera omushikuboshwirwe bashigira ngo gambaho. Rero kazora misho ukamanya amatongo umazirebero bishatu tokamanyira nabaramu bawe ukaza kwemaringa utanimanye ko taneza kujombe ko tunyoni manye nababa oyine manishi. Nibwo tushirwa muri mbararomu imumuri barambitu muri batatazara muri bamazara twija twabeta ngo tubabuze ofumbo twenda kuva muri mbarara ne twija kutwaza tuta kuturahende kuba bakamwana mukatweta batatazara bakatukunda na bamazara tukoreshi. Erimo ni muja kutugambira ngo mbone mumanye kugoya abo kubambarana bakunda karo umwene mwegendesereza rugambo abo kubambarara tumukabegereza mbone mwegendesereze mbarara mbe bintu bingi. I can even mention it harumuna n'abashuma abo kusinga nabo mbyaro mwene mwegendesereze mutwaze mutana tonight nima bo kutugambira nyowe Abed Mujin Watermelon nyine kindi yombisho ganyu nyowe ninye mukazi wanyu owashurwa muri mbarara city hazimo muri abashije banje nabaramu banje nabatatazara nabamazara mbesere ngutanda kwemarira mumpereze magizi mumpereze ubwengi mumpereze support. There hasn't a yimurarete mbebatekereje mbatebekanisizeje mbihurreje mbariseje. Rero nyensya muragira ngo uryo mukaza shwerwa. That's why I cannot say ngo neza kubagambira mboshini ngiye kubagambira muze gukora sente mboshini nyenda ndareba director wa City View no mugiga wa mana ringa esebo Mr James nakushemerwa sebo mboshini nyenda kugambira ngo ukore business nyoni manya business kukiza iki nakweta na timu yawe nabeta ngo mumpabure nyo na manager mutwombeke ninde baba mugumelonje mutwombeke mututamisomo n'imbarara kandi mutusupportinge. Iki ndetse nakubaza kubagambira aho basebo nabanyabo abageiga bo munse zindi izindi zakizira ho Uganda kuba stamire bamanya ngo hari yabo abakiri kutunguka tinkabeta boro because nyohe nyemerero misho ganywa tende mworo tende mugiga kureka ndi urukukora urukutunguka. I'm moving forward. I haven't reached forward but I'm still on my way to go. Abagiga bastama bagena abantu abariyo mihande je bakutambura sometimes ni batambara ne sente zabo babaraho kuzita ninga abandi babasa gukora babaraho kuziha bakiburaho kuziha itwa bine business n'abatungire sente tuburo kutwafuna amagoba because there is over director kora pange business ya motor spares hati nyowe watermelon n'abantine motoka tokuza kungoba because kunkubanyine motoka navuga ompira gwakura nzo wawe nkuretera sente ukuzo mpira uzo business inchikora nagira ka sente ucuboye nishomero umwana muhe mushomero ya mace mureto wawe umushomero hango ekiri kumanyisa nkitwa nkabagiga. What should we do? Reka twate sente twineze tuteko business ije yaruhira mileni ya musako buri muntu abike miliyoni 10 zonki 10 zaba miliyoni igana. Aba bantu abari kwenda sente zo kukozesa bije baziho mu ruhira mileni ya musako kuba razikozese bazigira nebija gura umwenda murunji bazo wa Dennis nibiza kutandika eduka. That's my friend Dennis nakushemero bazo wa Dennis ku shopping. Dere Dennis sente zo wanogira ngo neza abo bishire hati ziriyo nizikorera indirectly wa saving oria kwaheza kumusavinga hati kije kugira kuguru wawe bintu. That is what we call interdependence. Twakudependingaho kandi wagaraka wagira ki watudependingaho. I'm not teaching you to work. I'm just telling you how you can help us. Itoba children to moving. Garwanda are in a business which is related to us. Ubuna wona hora sente. Konkana mubuza tigarubanda mwene ubona barije babona nebenda sente bono zibahaga hari haba kuburwa akagira ati washanga nahwiremo no kuza handi kora shanga garubanda yahwiremo akohereza ruhira mileni ya musako kora shanga ruhira mileni twahwiremo tuterere garubanda tumugira nkonga wo yashanga twahwiremo yanda miliyoni igana muhereze
because tukabasa kugira ngo satisfying abantu tukoregane nimwe mukoregane nitwe business agenda mbisho ogu Moses aine business ya sauna steam bus lodges irizoba Moses n'abandi y'umoro nakushemerwa munyoni wanje Moses n'abandi ine senti Moses nambone icukukira kubano otumano ndeba nizo wawe nokira kundeba yo rwa mukaga bakakuruna bagenda bandondere mbaga mugumeronji bahabona banterese bawirba ncheza kufuna imbaga bampa ka deposit ntechiro nanyi nyota karuro hatunzo wawe nyota karuro nanyi kusigiraho ekiri kumayisa ngwati the other person ubirota kota karuro kora akwate business yawe wamujiro tatiwe sebo ruhira millennium sakuna babikisa milioni 15 bija kwakira senti naija kuzishangamo agenda pange business nawe rizoba kwa ratunde hati za sente zawe naza kujya tukanze koto mururu azikuretere na ni wushemererwe so nani mbashaba basebo mutuhabure mukore nitwe kandi kindi mutatina because banka yito kunaija kuba Genesis abajungu bagitandikire bakarga kweta general manager Kampala bamuheberabo baturaganise ibintu byinji nane shahona batwara USA kutwesimisa ngo twahikayo tuze kugambira abantu kutwatandikire banka y'obusinje banka yeitu ninga shisako yeitu neyo businje terimo buryarya terimo ownership kujye tunyone yanje you can wonder kureba nka watermelon wo chairman wa sakweji gosh izindi sako no shanga chairman manage na ba members nka batanu bakakozesa abandi bantu babehe mikono baza no mucyaro no bukiguro butakumanya kwandika babwehe mikono bakora sako government yabakira bazo ba registrar baheza konko kubagana amagoba nuko abantu batanu ni munjoro rayine mu kuza mukagira ngo kanagura ho mugabo gumwe hazana nyenda kongera amagabo ngo yetware ngo mugabo gwagura n'ugira shi no gumara ikiri kumayisa ngo sako ejo ti yawe konko ito sako yitwa gure mugabigana neberye mugabo yabo twaheze umwaka ntukaracuratinga amagobo tugira ngo amagobo agito netuje kugabagana owahingireje nageshaje owahingire kubi nagesha kubi garubanda wo ture miliyoni igana twaza kubagana amagobo netukaracuratinga miliyoni 15 akora umugabo gawo tuzita account yawe usharinga tubaba tunze barungi kandi twenda tugigara basebo mbesere ngo munyambe mukwatanise nanye kunda akore kintu ekimbarira cyarabamo nimuje kuba mwampamani mingi munonga na nabantu ba Uganda nimuje kuba mwabahereza abantu mingi munonga kandi na president wihanga naija kubakunda munonga abo kubasa koze president nazita mamani mingi munonga bakaba benzire kutitana n'emishoro onga president akajata nabahereza myaka 10 sakoze emishoro tax exemption mu cyendeza abashija bagenda batugambirira aba basimwe naija kubagambira barwanirira sakoze you are among my heroes sebo urwanirira sakoze waturwanirira emishoro bacyendezaho waturwanirira leadership yitu yatebekana nanisha babasebo mu munterero mu ngaro mu meetings zitu ne mba ruise ba members kutukuba twagira turuchiko rwenda kugira ruti ruise agira no ba members tugurane tucengane atebekana so ruchiko rwitu rukagira gandura basebo twabita twabakira ngo turiye nimwe cyaciro twabakira ngo tutamene imwe tufuna mageza harimo echamana munonga no kubasima rero nketa general manager kabaha history yitu nkabebaza kugira ngo twabeta muyija wale bakada erhongu chairman mujuna abedi echo chonga echo kubeta mukija mukastama munyona general manager rega yangu achiri kubeta mukija mukastama nyona general manager no mwakugira ngo ati twata haturu kwenda kugamba ko nabwo twabira bamani mwe twabastamisasha mbatero mungaro wa staff na members mwe bari butaturemeraho mwe bari butatwangerera mwe bari kutukunda kandi nyowe ngambira abantu nti nobu ndabe ndakashiraho ndukwenda konko bona basize kustambana naba bashije nkabasa kuzaka page nkabasa kwandika baranyo na general manager tukabeta mukeija umwizina rya Yesu ubworo ni muceno muzina rya Yesu haleluya nani mama riyo musakweji mwe na bana banje muceno ubworo nabeshengereza general manager I treasure you I trust you ingaruza wona nungitse kanteganize ogone general manager umuseti yitu appointment yeye ningi signing amuherezo murumo ndenda za gukora yankoreraje hawe myakena nkasima ngarika muhereza contract muherezo murumo
ngweno nanye ndi boss we unga nangize chitindisa changu munonga cyo kugira ngo kandi kwakozo mu byo kushoma ashoma munonga nkizaho kandi na technical information yaine isinga yanje konka nanye kwakweza ampeshitindisa abo kuba contract yeri nyine kugira nyine kugisayininga ninyo mukama we so mu mukama we yakora usagamba usibo mwe bare munonga mukama bambere buki Wari Munonga Chairman is a very good speaker, public speaker. Ati kunkugamba yamazire kugamba byanje bibatama. Konganiza kubashaba ungumisirize byanje biri projected ahabo kwenda ngo twatobwire takabasiryaha aho kwani manya business zanyu mwasigaho. Konka twabakira kandi mwe bari kwija twabashemererwa. Ezo nizo head offices zitu za Ruhira nizezo. So waza Ruhira ukarebe kizimbe echo umanye nibwo mwanya gwitu. Mu Ruhira Town Council. Speech yanje jo mu Rujungu tinku majority ni bamnyanyo Rujungu ninga no Runyankori. Mix. So basebe nabanyabo abashubuzi abo muri Mbarara Cité ba stakeholders ba Mbarara Cité finema batari basubu abashubuzi finema political leaders abaryomu finema civil servants abaryomu district commercial officer witu wa Isingiro na city commercial officer wa Mbarara. Ladies and gentlemen, ndakutwara mu gishogo kubakira akuronkinga branch yipe yambarara kandi ubu no bujurizi na no kwehayo kwitu okoreka ngo ntuza kubahereza obuhereza obukwetagwa na munongo mu community yitwe Mbarara. We recognize the significance of this city as a hub for commerce. Nitumanya Mbarara City n'abashubuzi bingi kandi mwena nimukunda kushubura kandi muri abantu bakwekamba kandi abakurakuragana sako yitu ehireyo supportinga abashubuzi kandi no kubayamba ukurangwa kurakuragana umujyo bushuburu bwanyu. Branch yitweje yitu abatanikiro muri Mbarara ne baheza obwira Our team of professionals is committed to delivering exceptional service, expert advice, and personalized support. Twine ba staff barungi munonga kandi staff abamukuriye abajire uniform bona bashomire nintekateka abinji bajya rurengo gwa diploma and above. Nahabwecho mbaza kubahereza obuheza burungi kandi obumukwetaga. Nitwikirizana omukore mikago na nimwe abantu abutwesire nangwa nico cyukure kitumire twabeta kugira ngo tukore mwimwe mikago mube bakira mwigure migabo musako yitu kandi nitumanya ngo ebigendererwa ryanyu ine mwaba mukoragine nitwe nibiza kwikirira. As we open our as today, we reaffirm to be a trusted partner in your financial journey. Nitwenda kubahamiza ngo ubutwigura Mbarara nituza kuba abesigwa umukoragana nimwe
kandi nko ku chairman yakibagambire mubizo kutuhabura tutubahabure habwo kuba tumanya ngo service providers abaje muri Mbarara ni bingi aba mukwatagine nitwe ni mureba hari so ahazindi. We look forward to working together to drive growth, foster innovation and create opportunities for all. Twine partners bingi abo tukwatagana nabo ndi obumwe na bumwe nibandi benda ebintu ebibakwenda ngo tukorera abashubuzi kandi ushange bumwe twaba tujye mu cyaro tutine potential entrepreneurs abashemye kubanye babikorerwa nabwo cyo nyimangu twayikire Mbarara nituza ukubani tubaletera opportunities ezo. Ruhiro atandikire Genesis Ruhira Millennium Sacco short yacho ni RMS. Wabona karogo kariho RMS umanyengu ni Ruhira Millennium Sacco kandi Ruhira Millennium Sacco nemwe omubintu eryakozirwe Millennium Villages Project. Millennium Villages Project abajihurireho kikaba kigiye kitongore cha UN ikatandika 2007 iri kurabira umukibina cy'abakazi ikibabire ni beta Ruhira Twimuke Women's Association. Abakazi abari yahamwe terero mu ngaro. So abakazi nibo bazire Ruhira Millennium Sacco bakazigana 20 project ya UN kuyarebire ngo hakari mu financial crisis mu mwaka umno batuhereza certificate kandi certificate yiteri permanent kandi ubwo kuza ku registering ngo bwirobwe kandi tuyambwaho ekitongole cha UN ekibakweta Millennium Project. Ahabwenshi sakweji yatandikire sakweji ubwirobwe nabagambira ngo Ruhira ekabetine mu financial services zone ababire bariyo abakuyamba abantu bakaba bari abantu ababire ni bahora ububwire bakani babita bakafuna konka hati ya Uganda kabahereza license hatte kiri kafuna nko kumwabire ni mujimanya abantu abo ni bikirizwa kuhereza services kandi nabo tubahereza respect konko bwirobwe nibwo babire. So umuntu kuyabire naza kurya roni akagirira 20% 25% and above. So project kirebire yagira ngo no mwetandikireho sakwe yanyu ibambe umukubika yambe umukwezana ukubahereza roni ahakasente kace no mu binte bindi ibikwatire na nesente ka insurance na money transfer. Nangwa ninyijiko bwirobwe 2007 bukwezi kwa mwenda tukani tuhereza ronizi aha 1.5% on reducing balance habwo kube kitongole kikaci twire sente zo kugaba isente zirinke zabusha kuge kitongole kucyamazire phasing out cyamanyisa ngutwabugwa running capital ka interest twayongeraho kace okunguza kukabagambira. Ruhira Millennium Sacco neyoha project katuyamba kufika konga ne y'abantu nibo bakamabayo nibo bakorera kandi nibo bakujyanyirwamo kandi yomwe we no kwigura accounteri izoba nanayingana na membo wayingine wayigwire 2007 kureka membo wayigwire 2007 nanakusingaho kimwe we hino rutambwo guyatambwireho aha kucyatire no buhereza kandi wo buhereza noza kubutandikira izoba. Okutahamu mu Ruhire no tahamu yo kundire hariho kujema kandi ni quality and self help. Shares are sold to members as individuals, registered groups, community based organizations and institutions. Nitwakira omuntu nko muntu nitwakira family mwenda kwigura joint nitwakira institutions nk'amashomero n'amachurch na nebindi mwenda kumukumara kwigura nimbarwa w'umugabo gumwe noba nobara nkamemba uyu no mugabo gumwe nawe yabaryo muntu yaberi institution nawe nanabarwa nko muntu
member okwigura nk'omuntu waza kutunga account n'omutwaro gumwe kandi yabere group nerigura emitwaro 2 n'ecweka konko kwigura account aho omutwaro n'ogwo mugabo 15 ezo kumenya which account yawe neberi hozo nabwo cyo wano wenda ngo account yawe ngobe active nogira ka center ko wagira ki akuwabe gende ubwebembezi bwa Ruhira Millennium Sacco twino rukiko rwabona urukusutama bwa nyuma y'emyaka 2 actually ni rusutama buri mwaka konka buri mwaka ni hasutama delegates then ba member bona nitubugana bwa nyuma y'emyaka 2 so urukiko rwa delegates ni ruronda body y'abantu mwenda nibatererwa karuru buri member nabayina karuru kamwe wabo inememana na wabo inememigabo bisha na wabo inemigabo 5 nobo inakaruraka ururo bwite bubakutera nubwo amazima tiburi nkaburi yo bumukugira ki ubumukukira kura kumayani mumanya basa kubani body kuba kumara kujironda eyoronda mu bukiko hari akakiko ka Roni hari akakiko ka Human Resource hari akakiko ka Finance Planning and Investment hari akakiko ka Education hari akakiko ubukiko obu nibuyambwaho obundo bukiko aka supervisor nikatora n'urukiko rwabona nako nikakuru munonga actually nikarebuza board then habo akakiko ka vetting akakuba nikaronda abakuza kwesi banza baba chondoza kumanye ibintu aba bantu abaliyo ni besimba n'abantu abahikire ninga n'abantu batahikire abwecho ntakagira slide ndijo board members mwena mwijo misho mbanjure akwache ni yayirwa kubajura kandi n'abantu abanjire mbasa kweberayo all board members you come forward for introduction. Thank you so much. Nibanyita Namanya Sylvia, Vice Chairperson Board, Secretary Finance Committee. Nyondo Muhumuza Bright kandi ndi treasurer wa Ruhira Millennium Sacco. The John Bosco Binako, the board member, secretary wakatiko ka Rons. Basebo na banyabo mwasibaje, ninyetwa Champire Ana, board member, kando munyakachiko, aha kachiko aka mobilization n'ingashi public relations. Ozina ndibyo Muhangi Collins, member wa board, chairperson wa procurement, member wa human resource. Bantu mwe twabakira mwe bari kwija twashemerwa munonga abanyambara abanyisingiro mwe bari kwija aho kubwiro b'umuntu kureba wamweta kandi ukareba ngo yagira ubwire yisha surely we can't take it for granted mwe bari munonga kwija mbanyeta tumuhereze Jeni ngiya akachiko ka education and mobilization ndi chairperson wako kandi ngiya akachiko ka human resource ahindi member twabakira mwe bari munonga. Izina ryanje ndi Anjukire Abraham, General Secretary Ruhira Millennium Sacco kandi chairperson wa human resource mwe bari munonga. Mwe bari basebo n'abanyabukora nitwe ruhanga uherezo mugisha mwe bari kuba besigwa twaheza
naza kubareba mutwaza kutaha. Next slide. Before management board ni selecting abakozi netora n'abakozi iri kurabira mu kaciko ka human resource kandi emirimo yitu nitujya advertising aha website umupapuro z'amahurire na nahandi. Ubwahati twine ba staff 8 abishiki 26 na n'abashija 22. Baja unaibuka kwanjura supiko ni imwe mwijo umisha. Na vetting, supiko and vetting. Supiko and vetting. Izina ndi Mujona Amosi, chairperson wa supervisory committee. And Singwire Robert, member wa supervisory committee. Katsime Rovina ngia kachika ka vetting nka member. In member supervisory committee. Bashija James Kamabuga Chimbareba chairperson vetting committee. Ninga omuntu orakulira kachiko ko kucenchura abo kwebembera banka ya Ruhira Mirene ya Musako. Turiyawa Hikaberoni secretary wa vetting committee. Abwe shonga yobwire egi structure tinkuza kugishoborora konke gino governance structure yitu kandi abwe shonga yobwire tinkugizamu. Next slide. Vision yitu a leading cooperative financial institution where member satisfaction is a priority. Itweni tukora kurangu member witu yashemererwa. Then mission to provide high quality financial products and services that meet members need sustainably. Then core values zite zitukugenderaho ni teamwork, accountability, customer focus, professionalism, integrity and commitment. Naba nyino bwire nishoborora buri kimwe kongati twino bwire. Next slide. Obuhereza obutuhereza twino buhereza bwa loans, nituhereza business loans, tuhereza agriculture loans, business nez'abashubuzi, agriculture nez'abahingi, twine home improvement, abakubani benda kugura imifarasa na nebindi n'amafuriji, bacara tweyombeke nituhereza za loans z'abacara, aza loans z'abacara nizihero mu groups kandi zitariho misingo. Kungana bwe stili wabo ryo mu cyaro yine potential no basa kudya loan ko muntu. Twine diary loans, twine boda loans, twine school fees loans, twine emergency loans, wabo limemba wito katunge kizibu cyaho naho ntubasa kuyamba. Twine refugee loans, twine chapa loans. Ezo nizo loans ezi twine sofa ntabwo echo twashanga mu community yambarara hariho loans ezi kumisinga amani imwe nituzidevelopinga ninga nituhereza amagezi. Twine savings products, twine voluntary savings, aha nobike sente zawe ozihirayo urukwendera. So long as branch eyigwire yambarara yabe yigwire, you can save your money and get it at any point of time. Twine fixed deposit, eji nitukutera mama goba, wabike sente zawe nitukutera mama goba, kandi our maximum interest tinkushira kujigamba konka it is 15% per annum, our maximum interest. Then twine compulsory savings, eji nitushira kujikozesa nonga twatujyo mu promotions na nahandi. Then twine junior savings, eji ne abana bato n'umwana w'umwaka gumwe ukusa myaka 15. Obuherezo bundi twine mobile banking, wabo limemba wa Ruhira Mirene ya Musako na wabuli Nairobi
no transactinga uriya kitanda cyawe, so long as you have network for MTN and Airtel. Then ekindi tuyina obuhereza bwa mobile money, tuyina business advisory services na munonga nk'ababiri itobabiri ni bakuru mu byaro nushanga abantu batine knowledge ya business, tuyina tubahereza financial literacy trainings kandi tushanga twabayamba n'obuhereza bwa humura product. It is like bataka kweyamba bataka kwezika hatito tukagira ngo abantu biti kuza kusibani baciko mu bataka kwezika ahereze emitwale 2 buri mwaka, then emitwale 2 buri mwaka yafego muntu wenko muntu yafa ni tumuzicira n'emitwaro 9 kandi yafego muzire ninga sho mwana we tumuhereze emitwaro 20 kandi yafego mukundo we tumuhereze emitwaro nshanju emitwale 2 buri mwaka. Nabwo eco nimbashaba mwamwigwira account murizo muri humura ukugira ngo ubundi tukabahumuriza. Tuyino buhereza bwa loan insurance no kugira ngo waba olire loan ya agriculture ukatunge kizibu, for example hazards zikakutera, loan yawe neshashugwaho 30%, then niwe urunda 70%. kandi waba remember witoka for in loan you die with your loan, tukayihuzo murambwe nufana loan yawe. Tuyino bundo buhereza ububa kweta ngo ni tweragulize insurance scheme, tweragulize eryaha presentation konga chairman yajigambire kandi ha agendereho ino muntu aragitushoborореje konga ni twenda ngo ba member bitu bareke kuguma nibe kwasa kugira ngo kabire nimba shashura konka ndwiri apana hatikora abo ineroni yito karwara esente zo kuraguliza zibe ziri insured ozo mwigwaro bakoragurire busha deno gumize muno servicing aroni yitu konga tweragulize nibaza kujibashoborora hoje okutwemerire hati ruhira mereni ya musako mutakagira ngo twine sente nyinji munonga konga kamwe nigo mugira ki nigo muganda ubwa hati twine ba member zo mutwaro gumena kakaga iganasha tunamwenda loan ze twine ni bilioni 10 na milioni 80, twine savings za bilioni mushanju na milioni 8, twine share capital ya bilioni 2 na milioni 3, twine assets za bilioni 15, twine branches mukaga, twine ruhira branch ahi twine head office umuri ruhira town council, twine nyachitunda branch umuri nyachitunda sub county, twine ngarama branch umuri ngarama sub county, twine kashumba branch umuri kashumba sub county, twine kabuyanda branch umuri kabuyanda town council, twine mbarara branch yitwa igureri izoba umuri mbarara city. Partners, twine ba partners abakutwera umukore mirimo yitu bakatuteka makasente abakubanza ni ABI, twine ba Anfu, twine ba Microfinance Support Center, twine ba Uganda Cooperative Alliance, twine Uganda Credit Savings and Credit Union, twine ba UKFC, twine ba Guritera, twine ababa tuyambe kutandika Microrombia Microfinance ishangwa New York hamwe na Millennium Villages Project ya tuyambira kutandika. Then nito twine challenges kandi challenges ziri common. Challenge yo kubanza iti kukira kubugana umuntu akoragana ya sako, lack of sense of ownership by members. Member ito tukazame nkora yitu ningira ngo nika Africa ninga Uganda ukushanga ngo ni trusting a commercial bank kusinga sako yitu ine memigabo. Omuntu ayina account mu Centenary ninga sho mu Stanbic Bank konka nakunda Stanbic Bank kusinga sako yayine mu mugabo kandi ejo sako eyakubasa kugambe kintu kikahururwa kandi kikahinduka. Nahabwe eco ni challenge yo kuba kandi inekara nebinte bikugireta nibingi inguza kubiza mabwe shonga yobwire. Overwhelming demand for loans. Omuntu kwa kumara kwigura account ati ni nyenda loan ayebwa kumanya ngo ejinibika ojiro ki savings and credit. You must save and you what? You borrow. So nanyenda kubashaba abashubuzi stakeholders bambarara akakantu mukakwate mugume mubice na waba noyenda kasente
ukatunje na wawe ine karoni kongatisto gumobike nitwe nibwe tukugira amani obunyaji nabwe bulimu harimo abantu abakutware sente bakanga kuzishashura abantu abinji tibakamanyiro kubika niki na munongo mu ryaro ece town ningira ngo kubika ni mukumanya then ekiriyo mu cyaro challenge eyamani yitubire twineyo eyamani kandi nkuru ni environmental challenges omuntu abire naba yatwara roni yo kushuka amasha enjure gwana n'umuyaga erutera hasi urutoki gwena rugira ki ruhaho uronde cyo gukora kigira ki kibura konka tu developing products za green financing nazo nituza kuzironkinga umbwire buke ziraze kutuyamba challenge ejo nanyenda kuhendera no kubasima. I want to thank you for joining us on this momentous occasion. Let us celebrate this milestone and embark on a journey of mutual growth and success. I therefore call you to join us and develop Ruhira Millennium Sacco together. Nanyenda kubashaba mutwegiteho tumbeke Ruhira Millennium Sacco kure kandi kwera kure ni wamana gawe ni gabagagizire ki ni gabagalimu. Nabatera hakashana kandi kuhendera mwaba ni mukareba ejone mpango kali nakagirita kandi obugambo buruho ni mbase butabushoma konka interpretation yayo interpretation yakakantako nemanyisa ngu na wabo ni muhango erizoba noba no yitago muki abo kuba wayo no rutoki no ndo kurubagara wabo ine duka oyino kwegurira ebintu nabwecho we need one another mwahurira basebe nabanyabo echa kabiri never kill important relationship ko ruba wabwino mukago omukago go guhamireho abashubuzi abamperezo muzizeri izoba omuhoteli Triangle na hino kuferi izoba omuzimu gwanje tugukabeba naba natahiro mwiguru nkabatangayo waretwa hari njanti sezi nakwijuka habwo kubo kamperezo muzi so nanyenda kubashaba basebe nabanyabo omukago gutwakolera izoba na Ruhira Millennium Sacco gugumeho kandi gutakagira ki gutakabeba ekindi njaka akashana kunabahereza watambura wenka no hikahihi kandi watambura nabinji noza hari tinkumanya ni mukirango namazima namwe no wabuza mbasita mu nyererezo turebe mwebare munonga haro mushomogu nabire ndimu Kenya bine cooperatives zamani actually waza Kenya bo SACCOs abantu abinji tibachikozesa commercial banks mbazo mu SACCOs nkabasibwa ki nkahati General Secretary y'amabantu nkabatano yagira ati naba sponsoringa muze Kenya murebe bikufayo mwazayo ni mwija mucucukire muramanya ngo SACCOs zino mugasho munonga aho kwa SACCOs nezaci nezanyi ekindi efuletatiza murabaci efuletatiza buraki nabwe kimwe abagiga mwine sente muthore azo mukuthora ni muteka ye sente mu SACCO zibice wamara kuzibika omworaganyirweho omworo kwaraziheyo ajagure kinto wawe akongera amagoba na ne sente za waza ha SACCO girota uzishangeho na nebyo mwebare munonga mukama abampero mugisha yabara general manager tube twayikirize ngo sente zitakazihereza boro tuzihereza abakozi ngona boro bayije umusako tuza kubakira twenda abakozi umworo w'umari kubona wa masente nazinywa tonto ayitahira konko mukozi unazikoze stinkumanya mwa interpreting aje impango na nakagirita aboko DCO witwe no yabera tuganirira yatugira ngo bakareta waraje bagito mu glass niwe wakanganirira kakanshemeza mnongo dene bareta na mizi bagato mu glass bakwa umunyongororwa bagutomu waraje wacwanyaguruka gwabo kubagutiro mizi washemerwa rwatambura gwayehindura umuburizi yawuza ati mwayiga muki omushijaherezo mukona ati nyewe nayegamo wanywa waraji obujoko munda bwena buracwanyagurika ugumori je munonga
kandi wanywa mbizi injoka zirakumazira kuzanira mu nda zishungashunga nabo cyo waraje mu kikwatsi samani. That was a misinterpretation. So thank you, General Manager. I come to Longu. Wabano enda kushara ibyara impango inamani minji konke impango iteka shara ibyara kandi nakagira takara sharp ngatka katema mutiniga kashaka kashatururko, meaning that imwabi nempango zamani mwatungire mwabire team billionaires ni muntu muza kwetaga baba sharp abo kutambuza billions zanyu. Go here, run this. Why say business? Push, I push you. When I push you, you will work and come to serve me also, because you need to do the shopping. Comrade Wilbur, we have some few recognitions, but before, I want to take the honor to recognize the presence of none other than the guest of honor, that is RCC Mbarara City. Nakushemerwa sebo. Mterero mugano pango mdomo. I want to thank you, Gerald. Gerald is my colleague. Nanyanangwe muchabantu bakurebe. Bakonterero mungaro is a great mobilizer of Ruhira Millennium Sacco. Kandi umwana wa Ruhira akashare kutoa turahari abajanye bakuru twamanya ngo baribize. When I talked to him, he anjira please, nka chairman wa NRM Wisingiro district, come ribbon cutting twaza kutaho munju yetu amakansingi abajanye abandi abakuru tubakijire mwe nka chairman wa movement Wisingiro kandi umuntu w'ikiteka teko bigambirwe. Gerard naenda kwesimba bwa member wa parliament wa Isingiro West sebo yimuka kuri bo washirumbu kama bwawe utari nyewe. Thank you so much. Kama kumuje. So yanyamba tuyigura ribbon, twashara ribbon, twataham, twagira ku RCC na nabandi bagenyi nibije kutusangishiriza. I'm great, Mr. Wilbur. I take the floor to you. I give you the floor, some foods, and then to Achille, another presentation. Thank you. Baba mnonga wishini sa mnonga Abdi nani shabango abagamba baruga higuru tubatere ngaro zamani mnonga kufayo yamani Abdi yashobora akawarajina na namizi mwenu nanye kamasho office nanye tunayege cyo musinzi yayeje nayega mu ruyari. So resire ningira ngo ekinakwata mu mnonga nakwata enamba yabishi abariyo mu Ruhira Millennium Sacco n'abantu 26 kandi abashija na 22 ino chwayega muho naho tumaisa ngo wazo mu Ruhira Millennium Sacco ne basa kutunga imwe batakashire. So naye nakoraga ko musinzi yagambire interpretation yeye ndayekera mu yara ati aboko bujoka akari kafu yarakari kaguma kahurire obwe akashemere kujya ati Ruhira twanywa waraji ati ndibasa kuturetera kucwanyagura maragito munda ko kawe yatwaro mu atendije mizi ejoka zabo munda zikumazirije. Kandi ninjangu banywani bitwa butwesire nijaha muringo go kubanjura chairman Abdi hamwe n'abandi abo yaba yesire kugira ngo babamanye. Director wa Moscat wishini samnonga Moses yemera chairman amanyengu wa wija aha mukoro ugwa kwetire kandi itwe tubahereze ngaro. Director wa City View yemerera abantu bamengwija kubana nitwe mugumeronji yagaruka yashobora konka ninjira nico tumwitira twese abashubuzi kandi tubijire kugira ngo no kushitama. So business yane tambura mugumeronji nawe yaba twe aho tinsa mnonga kabagambe John Bosco yemerera abantu bakurebe umuterenga zamani mnonga abagiga nabachira kwa bine size nche ogwe happened to be a landlord a high street which tinsa mnonga Garubanda John Bosco na nakwachire konkani nyenangu hati chairman n'umujyi mukuru buyaho nawo manyengwija kandi ogwe nazaru muri Singiro mirimo yagikorera hambarra nambona rero nayembeka hotel ya mani mnonga harugudo rwatoranya mitanga wareba ukanye ne yara kushemeze omeyengwe zone za Garubanda twachire
nywani witu natefu nanakwakire yemerera kutera engaro. Niwo mukama wa natefu real estate, natefu guest houses, amona safe corners, and they happen to be my boss. On businesses turukora ni boss wanje. Nanare bakama ihwa na both nanakurebera aha mutere engaro zamani mnonga. Nko kuba bagambira twantu advertising Ruhira Millennium Sacco bakosa mahurure nachi na weno umwe umbantu abatubiri baranga business zitu. Kandi chairman wa Mbasita hamwe abuwija nabo mwemere tubatere engaro zamani mnongo w'ikindi mnonga sezi nabuwija bona kandi nani bashaka tubenga zamani mnongo zibashemerire yebare w'ikindi mnonga Mbarara State North Mayor Chabwisho yemera tukutere engaro kandi webare no kutayisa umucweka cyawe mutere engaro. Ogwenwe meya ombame azabundu kumanya umusomo niwe meya ndukumanya unatekwa kugarukayo abo kuba akaruro akahwire kukabere kariri ndeka ruyere cyatwire western samdoga cyabwisho so ntukushabira kugira ngo akanuwo ko vabo ko buri norebe byabirebera umuntu ngira mugume yaruhire ruyere aha nenzire ngo umuringo muce twakire abantu aba dena akazindaro tugaruke agenda agenda abo kubandi yo ndeba time rero ne tuhubira agatambara. Gerard chairman yakwanjure konkana yinkiriza nkwanjure oguno murundi Gerard agaba kandi ogu niwe chairman wa MK project team chairman niwe arukwebe burenge rwizo so ayimbarara nayo eri omucwekache so yaba ari yaharuyare naba ari mukama w'icangake tijanka chairman wa NRM chonka kureka yijanka chairman w'icangeki chairman nakwanjurira gira dogo no murundi mchirize abajenyi kandi abutwaye akunda abenda kwanjure bidi tinakureba ko ngati muringo tinyine mutima mbe kujya mutina kwanjura owese ni samnonga amoni rubarema imera bakurebe namwanjure nyanjure awose ni samnonga nyenda kubanjurira abamwe ombakozi ba Millennium Sacco ombwira awose ni samnonga ikiriza hirare naruganda kwanjure riyere wewe nimbaza kuri bwo munda mutere engaro zamani mnonga ogwe niwe accountant wa Ruhira Millennium Sacco runji Mesodius joka tere kibaga ugatere kivuro mutere engaro kandi ogwe niwe credit manager wa Ruhira Millennium Sacco Masco Lazaro ogwe niwe auditor witu owo munda umutere engaro zamani mnonga kandi tari kusheka tari kusheka mbwenu ngo kunakigamba nuko kiri agaba Steven business development officer oboguna banakora ki mutere engaro zamani mnonga amanye bimwe no kubishanganga natamba urba kandi oriyo nakora akintu eki kitakagizemo bucangareho mutere engaro IT officer witu niwo na nabandabuna nakwanjure ba manager munchirize akazindaro nkagarurize which is mnonga chairman then authority what is next on the program urba you project the program. Oh, thank you so much, Comrade Wirba. Tuelagurize, then after Tuelagurize, we shall have other simple recognitions. Tugumuze mo na program. Bitu ndabashemerera mwebari kuja staff ababantu batayayiri mu staff. So mukwatanduse nanye tubahereza amani n'abagenyi bitu. So tuelagurize team in the summary form, and we shall come with other recognitions. I think I needed to know you by name. Kisembo nakushemererwa DJ in digital radio akabari witu Ruhira bamutwara bambe sentence kenjere. Yes, webare mnonga umujuni chairman wa Millennium Sacco Ruhira Millennium Sacco. Yes, kamba nzenye yanjure ndibanyeta Rogers atwonjire kandi nkora nko mushuganisa wa schemes, health schemes ningashi za twetambere ningashi kibakweta health insurance
omwirwariro erya Ruharo Mission Hospital. Yes, natambura na timu, natambura na n'omukyara Rebecca, ogwe niwe in charge wa field, so she's a field officer. Then Timothy, nawe ni field officer. Then Davis, we transport manager. Yes, we bare general manager. General manager nkakwatagana nawe na office ya twetambira omwirwariro twatandika kwiho mu kwa kashatu twatandika kora kintu twakweta tweraguze. So tweraguze ni scheme numukwatagana irwariro nikwatagana na groups z'abantu abatwire ni ba meetinga kandi yine kigendererwa either ni circles or organizations, companies or individuals. So ni ba partneringa n'irwariro bagira akasente kacha kubato mu irwariro, then omuntu kwa kurwara aija direct mu irwariro bamuraguriza arema kusishobwire ningashi business kwemerera mukwekwata ngo ariyo nayiraguriza. So a brief history of this product. Ruhira Millennium Sacco ekakwataganirwa n'ukuna nakigambe twakora product ya twiragurize zirimu tutwire nazo. So this time tukapartneringa na Ruhira Millennium Sacco kugira ngo tusya abantu obuhereza bw'ebyamagara ubwo mutindo kandi butari expensive ningashi butari bwebeyi. Aha ba member aba Sacco ya Ruhira Millennium Sacco. Yes. The main objective is to protect our members from financial loss or loss of lives due to medical expenses. So nkuna nashigambereho no kwenda ngo abantu batakaferwa sente ninga shikora roso ryo mukweraguriza konka ko kubotira akasente kace nkutura karebe mu product age immediate warwara no ine medical card ntubahereza medical cards, you run fast, you go to the hospital uzo mwirware kuri here amarwara gutura projecting bakuraguriza. Ningashi okufa, you can even die if you fall sick and you don't have any form of insurance, no rwara nova. Yes. So, ahantu batubuza ngunimbasa kubanta member wa scheme. So kuna nabagambire abantu ningashi families imutekwa kwa muri ba member ba Millennium Sacco, Ruhira Millennium Sacco. Then ba members abandi mu registering ko uri member wa Sacco noza kuzaha branch yawe yorimu oyo registering utinyenda futa haki omuri twetambire kurugira branch yoroho. Then akasente no, of course nsaka projectinga nakako banu kore nako mwaka nikora abe no hayo then bakoragurize omwaka gone. So the Sacco shall offer family receipts mbaza kuheza receipt of course kora jyo tinywe nyenda futa omuri twetambire bakwa bine list bakuhandike bakuhereze na receipt eri koreka ngo wataho muri twetambire. Then ko kubora member wa Sacco watahamu no basaniwe kutasya muna ba member ba family yawe. Let's say ko ryo mukazo ryo omusako no basa kutasya mubaro ninga shotasya muna bana bawe. So aba bantu bo watasyamu haraka sente kace akokubahereza akokubaherayo ko bakurregisteringa then abantu bawe batandika kufuna obujura bwa twetambire. So, members will access medical services in nearby health care units in their respective branches whenever they fall sick. Yes. So, kutoa partneringe na Ruhira, twashanga ngo bine branches scattered all over Isingiro district. And now, bine nambara, of course, mbara, Ruharo Mission Hospital niyo base ya twetambire, so aba city branch, mbazakwani baraguriza, ari Ruharo Mission Hospital. So branches ezo tukafunayo nearby health units. Nazo nitakwani to projecting. So how do I become a member of the scheme? So what member omwe, let's say urhano member wa Sacco no kwano shashure mtware 3 n'icweka omwaka gwona. Then mwamure ba member babiri nitumasa no kwano shashure mtware 3 buri member kuruga ba member babiri kushika harabana n'emitwaro 3 buri yomwe omwaka gwona. Then abantu babare bano omufamily eje yo muntu ogwa yatahamu nchimanyisa ngo yomwe nakwana shashure mtwaro 2 omufamily ejo ina abantu banagaruka higuru. Yes, the scheme pays medical bills to a tune of 700,000 per admission. So, omufamily ejo, let's say family yo muntu omwe ko kurwara wija tukakuhe kitanda chimanyisa ngo scheme ninga shitwetambire neza kushashura bills kwika mitwaro nshanju
buri waza aha kitanda buri wija bakakuha kitanda. So wija batakwire kitanda niyo tweta outpatient ningashi OPD. Yes, nuja tukuragurizo otahe ebindi ntubyemara kwa sentence bazitari nyingi kushika ha mitwaro nshanju ningagaruka higuru. Then the scheme pays 1.5 per year medical bills. So ntimayisangu ko kubori member omwaka ogugona ntuza kubantu coveringa kushika ha miliyoni emwe n'ecweka. So kuruje mindo ya arware yo nayo natoshemeye kurenza ha miliyoni emwe n'ecweka omwaka ogo ogwo kuboshashurire premium age. The scheme contributes 30% to other medical bills on chronic illnesses apart from elective or non-medical surgeries. So nibatoreka ngu hariho endwara ezitakoraguriza nka chronic illness nzo zirimu za sickle cells, zirimu cancer, diabetes ninga sishukari na pressure. So ezo ndwara twetambete kuzikavaringa, reason being every time anytime anyone can fall sick niwasa kuboryaho pressure zikutere. So ezo ndwara niziteka ziri high risk, niziteka twetambire at risk. So tukuzikavaringa fure but ntukweraho 30% on the total bills ningashi kuba kuhabiru orwire ndwara ezo ntukushashura ebicweka 30 hari 10. So do I have to pay again whenever I fall I report at the hospital for treatment? So aha nobuza niwasa kubahora kwebuzo kundaye natahiremu kundi ijo mwirwaro hari sente zinde zindagarike kushashura. Yes, ziruho nibazeta co-payments n'akasente ako kwijana ko wowe ryo mu scheme wari kwija kuraguza. Aka kasente nikayamba kugira ngo kutwapuringa sente ba member zona bazireto mwirwaro omuntu omwe yarwara letse hayirenke mitwaro nkeshatu kumara umwaka yija yarwara but biru yene mitwaro nkaga. So kimesangu na benefiting ngo musente za ba member bona bari so nico bakuteraho co-payment kugira ngo nawe agira kanta kuyashashuraho nko muntu ogwa yarwara. So OPD niyo outpatient services y'N15 wija ukaraguza orwiro mushija bakakucebera bakakutere bukatu ukataha nushashura just N15 zonka. Then ko kwija wareto mwana rwire abana ito mwirwaro ntubarabana nibabine myaka 11 garaka hanse nibo tweta abana. So nashashure mitware 3 bamuhe kitanda. So koko reto mwana bamuraguza bakagira ngo no ogo no kuhereze kitanda nuza kushashura mitwaro 3 irrespective of bire barakuhene inganaki kuko twagambesha imigara cyara mitwaro nshanju kwe kurengaho nkimanyisango zarengaho no kuziho munshaho yawe konka twetambire neza maha mitwaro nshanju. So nkimanyisa kubara kuhebiriye mitwaro nkaga let's samazire yo nka weeks ibira kitanda nuza kushashura just mitwaro 3 then ezindi bills ezasigara twetambire neza kuba neza clearing. Then waryo muntu mukuru let's say umuntu ajera rwire Dr. Yamureba yamuhe kitanda obama yo how many days to fight konka nibenda ngo heze co-payment kemitwaro ena so that let's say bakwabiriye mitwaro nkashatu obiro bwo mazireyo no kushashura mitwaro ena then bills zasigara zona irwaro niza kuri clearing. Then omukazi ya inenda akija arikwenda kuzara akazaraje abana bakupushinga ninga shinomo delivery nuza kwijana emitwaro 5 yonka ebindi byona twetambere neza kuba nebikiliyaringa. Then minor surgeries and elective surgery. Minor surgeries are ubuntu buce obwo let's say omuntu nafanka tandu ninga azarwa inecara nikikura kubi most times nebyarebi nikikura kubi kutaho mu nyama especially byarabye bigere so none ndabacishemeze kigaruko mbuteka. So ninga sharo bundo buntu arho akakanta kakubika amabare appendix kaza moto bare wano ryembere harokwe kujane censhore ki amubare kabika. So kubukupayiringa kibe kizibu. So ko kwija kashemeza mba kujango at least ejo surgery ne basa kwane kwa to mitwaro nkanshanju ninga nkaga ninga 5 nibendo shashire ko payment ye mitwaro 15 then ebindi byona twetambire neza kwa ne clearing. Yes. So what are some of the services that are not covered by the scheme? No, what are the services that are covered by the scheme? Nibintu chi scheme ejininga product age ebyera abene covering. General consultations ni kwe kureba omushaho. Nijani shasha ni kureba omushaho. Admissions no kuhebitanda, diagnosis and treatment of illnesses.
Yes, omushaho nakureba amanye cy'orwire ni akudiagonizinga ninga ozo mu laboratory badiagonizinga oburwire ninga shibakebera oburwire obworwire. Immunization no kujema ova kujemesa abana. HIV testing, of course, in the government program they test HIV for free. Ezo tubineyo mu irwaro at services. Minor surgeries na nazgambireho prenatal and antenatal care or ultrasound. No kuzomuka TV. No kwija kuchebera abakazi abinenda. So, omukazi abinenda nibijo mu irwaro more often to make sure that their pregnancy is going on well. Kuchebeza abenda na no kuzomuka TV. That is scan. Then maternity, of course, no kuzara. Preventive care including health education. So, age product in someone jom field ntushomesa ba member okuba kubasa kuberaho bino buramu burungi ninga shibina magara marungi tubegese bkwate nebyo byamagara. Then accident and emergency services. Of course, no bo yaho for an accident. Accident nekintu ekikuba hotacyetebekanisa. Aterwe wagwa na border, that is emergency services. Twetambeneza kuba nezikoraho. Special investigations. Of course, hari umuntu akora atarije nare nahwera nahwamu takumanye cyarwire, you want to check up, medical check up. So neza kuba ne covering. Laboratory investigations nibyo byo kwihaheshagama bakuyeho stool, bakakuyeho amachwanti, bakakuyeho buntu obuchebera mbwen. That is laboratory investigations. Dental care. So, age twetambere dental care neza kuba ne cover limit y'emitwaro 3 na mission y'emitwaro 3. So, ka cover kayo ne kache kugira ngo eye and dental, these are specialized areas ezikwenda abakugu. So, they're very expensive and costly to the scheme. So, nichoka ka cover kazo ne kache. So we should really show either yakutukurano and eye drop, it is okay, nakaza kuba covered, consultation is covered, but kuzoma eye surgery ninga shemeza misho, kwihama mino, kufiringa, those things and very costly and expensive. So nakushango mu product age emission na mino be covered little to zitire ho ka cover kache. Then as in the dwari takumanya nka non-communicable diseases. Of course, or we our hand was like internal organs, those is then one was covering. Okay. So, Nibintuchi ebituta ebitutakora gurza, ninga shebitari product age. Optical investigations in Nagambere, baza kudiagonizinga, bakuteka omuchoma, chichebererisho, rijunzire, obari hakantu, nako ragata. Those are the things concerning optical ninga no ende glasses. These glasses nza kuba zitara covered. So age twetambere ni twetambere eyabantu bitu ababurijo abahabyanga bitu ahitukutura ombyaro bitu. Yes, then nza kuba services not offered at Ruharo Mission Hospital. So omuntu yajiro mu scheme age atajiro marwara guturaba orekaha akaraguzogo akajya nyonjo mu twetambere akazo mu karwara kwiyareba kamuraguruza ntimayisa musa kuba takushashura because to in a specific hospitals or healthcare units is murabe muzamu. Yes. Then haraba abakwa bino burwire, let's say okazaro mwana ainenka haraba kuzija bakazarwa bazimbere mitwe barya barema takugamba nekiteta, so har hendwara ezitakavaringa nizezo like speech, hearing and physical therapy. So oburema takugamba akazarwa ine nodding syndrome na tonye bichwanti, so arindware mwene zitakukira kandi zikoraguruza nza kuba zitari mu scheme age. Na family planning involving surgery. Of course, family planning na baryo mu corporate insurance. They will never which is romshaho konka wagenda kwinsatinga kaheto munda no kashashura separate. So na neji nayo neza kubeta kukikoraho. Then chronic illnesses na nazgambeho ninka diabetes, ninga sukari, asthma, okuwa ibigaranga. So izendwara neza kuba zitari mu scheme. Congenital so ninga bakwenda cosmetic and plastic surgery abakaza bakwenda kwehindura kurebeka kujangu yakora ine nyindo nke yanje maybe ate heyo mujungu ate heyo muhima echo nitwata kuchikavaringa. Then all conditions arising from internal injury. So aro muntu akujangu kastandio muri twetambere kanyetemeho akagaro nyetemeho mukono ninga shore mekwerebera jo
because no mango anything narwara after all nyine twetambere. So on background ba checking abakarengu okeretera aho oburabe obwo niyo wayeretire hekizibeje then twetambere real nebe eta covering eyeglasses na nasgambereho obugumba omuntu no mugumba na endazare. Of course that is a complicated issue. No mu Uganda twine mu fertility center zinche, so that one is not really covered. Chitara covered by twetambere. Yeah, then harahabi n'abana mu mashomero koko boyino mwana wa Mbara high school bakugira ngo hariho medical form yaza kutandika tamu aine pija akozere medical check up. So those medical forms or police forms, school forms, through medical forms, really they are not covered under this scheme. No ine kuzishashurira omukashi. So okay, Tweraguze product. Tweraguze, this is a health insurance product designed for members, provide financial protection. Of course, kuna nashigambe Tweraguze, new product designed by the SACCO in conjunction with Ruharo Mission Hospital. Kuraguza ba member ba SACCO. Buri member nakwa na shashure mutware 3 n'eshweka omwaka. Then ba member ba family yeye ne mitwaro 3 buri yomwe buri mwaka. Then bitukora ho nibe nanabwambere ho byona. You can go ahead. Yes. So aganugoma rwaro agumurabe n'umuzamu ba member ba Tweraguze. So Ruharo Mission Hospital niyo base. So ahora abo rwireho na waija Ruharo Mission Hospital in a card nsakwantu bakora cards, medical cards ziri computerized. Wija Ruharo Mission Hospital we are able to work on you. So ba member ba Ruhira branch there is Almighty Drug Shop n'humurabe n'umufuno bujanjabi Nyakitunda St Everest Medical Clinic. Then Ngarama St Joseph Health Center ejeri hariya ha parish. Kashumba Buhungiro Health Center, that is for Kashumba branch. Kabuyanda, there is Kanywamiz Health Center too. Then in Mbarara City, you'll be coming to Ruharo Mission Hospital direct. So, msagmantuonjara branches kurujira enamba y'abantu okubara accepting this product, okubara yachire product age. Mwebare mnonga. Magana gachira magana mwongere mutero mungaro kandi okustamisa abashobozi kumara bwire buringwa noba wa bateganisamo konka mwe bari kutugumisereza ni ndeba Dennis nareba shaha Dennis nyenda kwanjura no mushobozi nakorera aha Liverpool house aho ine ho wholesale anisha bagwe muko hubira abantu bakumanye nashemererwa kandi yabare he's just married arugire kugitwa mutero no mungaro mpango mnonga no akiri umugore. Yeah, we umukoro gwitegura live Sky TV. So abantu ba Sky TV ntenda kubasima kandi umukoro gwitona mu kutambuzaje na tongera kumanyisibwa ngo ebintu biriyo ndugenda je munonga abantu bayo banderese mu TV West team nayo twagire baha kandi twenda kubasima munonga TV West nindeba na station manager no shoti yakaha zebo nakshemera kuba kunterera ho mungaro imuka bamanyondo gamba yewe rufutatereka yewe rufutaterajira. We are so proud to be with you. Area MP where Isingiro West where our head office is located. Mr. Blight na nishabangu wa Kabuyanda. Twesire area MP konka ya jirebi amteganisa. Konka nyenda kumanyisa abantu ngo nutukorana bo munonga. Na tugira sako yitu najita mamani nabwo cyo muhereze ubutuma burungi omugambira ngo tumusima ntumebaza kandi hangamugirire emisha ombiyera gukora byona. Thank you so much. Mwana wanje Pius no mushubuzi w'amashita kandi na senior trader na nyenda mpaje nkwakirira abantu aba and we yabire member nyakana na bisharing eje munonga. Councillor Rogers na namuchala we are so proud to be with you nakushemererwa abwa Lomax omwanya gwitu iwe n'umuchala wawe nishaba time kuterera mungaro twashemererwa kuba niwe ranga ayo bari kurinda. Ambassador nakira kutwara munonga amahurire agatwarira Honorable Alex Byaraga bakunda kandi tumwesere team Honorable Alex abari yahamwe muce ambassador bebembire kandi nyenda kubasima natungira team Alex ya lecturer kandi natungira kumanyisibwa ngo Alex yatunga message yitu kandi ya apology kandi yaturaganisa ngo naje kwiguraho account nitu kandi naje kutuhereza emugabo 15 we bari muterero mungaro. So Councillor lecturer think amanyira ubutuma bwa Honorable member wa parliament Claire think amanya emugabo yari kwenda kutuhereza kandi nashemererwa kugira ngo wija kandi wamujekera
Yes, Asimwe Richard is a great trader omuri Chamgorani ni mu business izo kushubura n'ibyo kunywa n'ibindi yenda kwakira yabare kwisha kutuberaho ruhanga kwereza mugisha munywano wanje Alex Karkucho no mushombesa wamani kandi blocker nashimirwa kwakira yabare kwisha kandi mutahi wa wowe ijana wowe my friend izina ryanye wa munywano wanje kukayivuko wowe tudakshebelera yabare iwe na Alex numukora ikimwe. Thank you so much team Alex accounts nazagamba. Agnes, the cashier Mbalala branch stand up for recognition, and please come forward with your paper. Bakwere the table ejo, bakwere homwanya. Tukuende kuigura accounts bataka kuronda okabula. Get strategic, please. You must be strategically positioned. Maybe this one is Echobsa Sokache. I regret to inform you that our dean Mbalala Umuruharo, Reverend Bobs akakora mnonga kati deacon wa All Saints Church. Yatungikizibu omukyara we yatwarwa wecho kumwakwa murubanyanibe manyisena nabandi natunga message ya WhatsApp that please convey this kind of message please. The chops are sikonka. We have nothing to do. May the soul of the deceased peace. Thank you. Now I take the honor. The program has somehow changed because our speaker happens to go back to Kampala. Na wecho mutusasire okugira ngo mwari batwahinda hinduramu kutura mwete mutakagira nkandi kamwabihindura mwabachi. So retired major katurebe nani shabangu oyimuke real estates nakushem litwe kandi twatugumisha retired major tugume ni wa ahor hona wealth creation nasharuka kwa niwe tuyina abantu bamana aho muje wito mukuru Mr. Tadeo tumwesije director nasharuka Tadeo yebare kandi ori omushubuzi w'amane kandi yebare kwatana sanitwe nasharuka Mr. Asimwe Ezra is a great teacher, is a young blocker, young mushubuzi w'amane nakushemerwa munywano wanje Ezra Grace Guest House nimujumanya kandi niwe mukama wayo. Yes, save tumuhimbise founder board secretary Wazalendo Sacco gentleman garako yemerere nkurebe sebo abokuba ni kwetaga amagezi mingi ogwakari Wazalendo Sacco kandi ne Sacco iri mu billions of money ya niyo ico kureberaho sebo yabari kutandika ikintu cyawo. Your foundation is our pride. Thank you, God bless you. I take the honor therefore to recognize the presence of our great visitor and a great talker, and I would like to invite you, Comrade Secretary, to come and address the conference. Thank you. God bless you. Let's keep in touch. I'm humbled. Musibirege basebo nabanyabo nanisha batwasitama munonga ntubasa kwimuka mukake twenanuremo tikirungi kusitama bwire bwingi no basa kwenanura ango yo rukwenda yona then ko kumara sitame okunguza kubashomesa rirenga ninga turaraha konka ninza kugeza aho kufunzamo. So musibirege basebo nabanyabo amazina ni Ivan Asimwe kandi ni nkora General Secretary wa Uganda Cooperative Alliance. Uganda Cooperative Alliance nicyo kitongore ekikurira ebitongore by'abantu byona mu Uganda, SACCOs, unions, ikintu cyone kirime kigambo cooperatives kirya hansi ya Uganda Cooperative Alliance. So nishemererwa munonga kubane imwe ninyenda kusima chairman na body yawe na management team abo kunyeta mwebare munonga konkano ninjira abingi ni mu manyomu twe ninzarwa rukungiri konkanka kururo muri Mbarara nkijo muri Mbarara Mazire University 1999 nashomesa nkashomesa mu mashomero mukago Mbarara Institute for Social Development, Mbarara Business Institute, Ruharo, Nyamitanga, nkashoma me chartered accountant nibyo nashomere byo kubara. So bunabire ndiyahanyewe nkaba nshomesa ebibaro nyetoro mu mashomero nkamukaga within 1 hour okubine balance sheet okubine statement of comprehensive income. So kandi nkamara mubwire ni hamwe no mucyara mbwenu Mbarara ningikunda munonga
tw'abantu umwe kandi nkaba n'umushubuzi nimbasa kubaha n'urukumbanya ninye natandikire donuts mu Western region kuna benezi shuburanyije ko mu Ichomo University Mbarara akahora ndi ugambo rujungu but I can't be educated and do such a weird business niko yagizire nkagitandika nyine capital y'emitware 5 konka within 1 year nkagenda ibanda nagura itaka rya miliyoni 6. So my capital grew from 50,000 to around 10 million within 1 year as a young boy 24 years. Mwahura abantu mwe eco nanda kukibagambira nk'abashubuzi ikinte kiburiza abana bite mirimo kwa kureba yareba rubaho nanda ngo ahikiro mu office nke ya president ushimugambire je miremeje ya hansi acishangana upimo buhunga kureba ngo tarashomire mwabihurira abantu mwe nimba sima munonga ba millennium kurugira hisoro kutwagihurura from 2007 up to now being a member zo mutwaro gumwe na kakaga norango ni step ya mani aona timu nkwasa tukabasima na isemya kabiri na gumwe omu cooperatives kuruganta ho mu cooperatives 2015 kwa kasha 2003 it was a Saturday shahibiri zakashesh. I have never left cooperatives. Nkatandika ndi cashier na barones officer na aba accountant na aba assistant manager na aba general manager na zo mu cooperative alliance. I'm now in charge of all cooperatives. So nyewe ntuyiro mu system. Mwachura abantu mwe. Iki ni ikigambira abana bato. Kuri mu system. Nyine experience yo kutandika sako eine siringi 5 umusefu omyakena tukagira bilioni 20. What did we do? Njya kugira ubwire ntuganira aba millennium okutwa bikozire. Sako ne kintu cyamani munonga. Now Ivan Asimwe nka General Secretary ninkurira cooperative zone mu Africa. I'm the Vice President in charge of the International Cooperative Agriculture Organization. Turi abantu batano omunsi yona so ninjwe cyera Africa. Echakashatu ndi chairman board wa Cooperative Insurance Company CIC in a branch Mbarara iriyo mu ihanga ryona. So I'm the chairman board of CIC Holding Company. Below me, Twin Life na General. Abarebere CIC a High Street Mbarara, so the overall chair na Ivan Nasim. Now, abinji tinkumanyo bamwandebira ha TV. Inabandebira ha UBC. Good morning Uganda. Ninga timukujireyo. Naha weskane nchira kuza kani munywani wa njogo. Na chira kumpostinga aba radio west na TV west. Bwe bare munonga tinkuchira kwijabo. Dinchira kwijabo. So ninyenda kusima mwebembezi wihanga. Ito twabantu shomese bya cooperatives. Tukwenda ngo mutite kombi bina byanyu. Ubani mwine karachi ebyo ne byanyu. Those are politics. Kongito twabantu shomese byentunguka. Umwebembeza natekwa kuzati the center because ihanga tiri kukura litine mwebembezi murungi. Kandi musimo kureba ngo cooperatives as the center stage. Atu in a cooperative zamani. Now, antumwe ko kuba noreba ninyenda murebe hale munonga kutukubani tushoma ushango mwana yashoma aine degree aine masters aine PhD hariho difference yo kwate bitabo kashoma hariho no kugira amagezi agokurakurana
tibikushana. Now abajungu bakatukiza amagezi kuba kubani bashomesa abeiraguju nabagira nti ninjwekera Africa ko na wasitamana bariya wareba entekateka yabo warebe bakora orondo mwiraguja kuburira ha map. Ninyenda kubabuza abantu abashomere mwenda mushomere muri yaha okushoma tikikumanyisa ngo degree ninga PhD okushoma no kugira ngo noyetegereza uryo mushubuzi uryo muhingi uryo murisa okoze reset okwenekwe kushoma okushoma tikikumanyisa kugamba rujungu abantu bona bakahurikiza. Nomanya itwe Africans, you can only confirm that you are educated if you speak very good English. But it does not make any sense to speak good English when you are poor. Chine mugasho. The word poor, omujungu akakitushereka. Nkozere research munonga. The word poor tikikumanyisa ngo umuntu no mworo. The word poor nikimanyisa passing wabo inawo kuhandika. Passing on opportunities repeatedly. Mwaura abantu mwe. Poor nikimanyisa okukwata obugiiga bwawe ukabuherezo ndijo akabo mugiiga iwo kagumura iki oryo muru. Nicho, that is the meaning of the word poor. Konko mujungu takikugambira we nakwereka ngo poor ni Ivan eta innocent no. Number 1, nohingaho mwani uguguzo mutwaro gumwe bagutwara Switzerland baguprocessinga bagugaruza mbarara tinawura ngo mwina abine muza supermarket kilogramu ya Nescafe negura zinga mu supermarket mbarara twinama abashubuzo kandi kamwahundam kilogramu yo mwani gwa Nescafe negura zinga negura muzinga. Now in brief kilo yo mwani gwa Nescafe n'emitwaro 20. Ekikumanyisa ngo Switzerland nekore sente nyingi esinga Africa eri kuhinga omwani. Mwachura abantu mwe President obuhira kana agamba Germany nekore sente omumwani kusinga Africa yone eri combined. Konka wazo mu Germany tali mu nekiti na kimwe cyo mwani. Why? Poor. Nohingo mwani ugohereza kuriya utaba Germany mukore sente ito tugume turiki turya boro. Rero kimaro turuhanga katutura kitikiriho. Education system niyo problem ejo. Ninyenda kubabuza mwena murya aza ninyenda ngo tubaba mazima abe in account so mu banks eze ziriyo muri mbarana n'ahandi mwereze mikono. Yes, bank aza ninyenda ngo abamere ya mucyamano bandebereje imuko barebe abe in account so mu bank reka tugwereze je guzahiguru bas hati ninyenda ngo abagukirya higuru. Number 1, oubaresire omurukiko rwa bankeji nka general meeting ngo ayijashikire sente ze ayerezo mukono. Umujenyi mukuru ni nyendo ndebere turiho tuganira nkabe yiraguju. Aha, namba ya 2, omuntu baraterire hamagoba guba kweta dividends ayerezo mukono. Commercial banks izimu kubika mu sente zanyu oubaresire omu general meeting ningashi oubaratirireho esente ziba kweta dividends amagoba alinkai. Twinema abantu bashomiromu mu nyamba bashubuza twinema abantu bashomiromu. Number 1, why did we go to school?
I want us to agree. Nitugamba jo rujungu, why did we go to school? Omwishomero tukaza kugira muki? Tukaza kugira ki? Kwega ki? Tennessee Valley, St. Lawrence Seaway, Canadian Prairies. Mwabihurira? French Revolution. Mazire kugera na za Tennessee Valley abakuruga kabale niko mu rukiri. Hati nayiko mu rukiri nayebuza. Eje niyo nasisiro bwire bwanje ndi kurara hakiro ndi kushoma rukiri. Naza St. Lawrence Seaway nayebuza, why did I waste my time? We must wake up as Africa. Nyowe nimpa message yabeiraguju. We must wake up. We have slept for a long time. Tubyamire munonga abantu mwe. Abantu nibatuzanira mutwe. Zahacha Bank ni nyangu Rabobank Foundation ya Netherlands. Its net worth abine karuchuretanye na mukimbariri. The net worth of Rabobank in Netherlands ne yabahinji nk'abantu bambarara. Its net worth by last year December 2023 was 614 billion euros. Ziteko mu za Uganda. Munyambi tushomire manya nimubale zagira ki Kamba Yambe, it is worth 2,500 trillion Ugandan shillings. Mwazulira abantu mwe ezo ne sente z'abajungu z'abantu abayekolire banka yabo eyibakweta Rabobank. Wazo mu byafayo abakumanya kushoma munonga Ruhanga tarahangire Netherlands. I have been there. I have moved up to the Hague, up to the dikes. Wazo mu Netherlands nkihanga lirya hansi ya mezi. Wazo mu dikes no shanga enyanja irya higuru ense rya hansi. 10 seconds amashanyarazi garugaho ensi yona neho. Beine nibagumane bagapampinga gakurugo omunsi gakugaruka nkai. Abantu abahangire ense yabire tariho bine sente nyingi kusinga buruhanga yahire buri kimwe cyone kibakwetenga. Hato yebuza wahangirwe ruhango mwe hakabaho ki abashubuzi mu ngambire kuguma no kwata sente zawe okaziteko mu commercial banka erimbarara toyine musheya toyine muki sente bacumara kuzikunganya zikagendo mu Europe bakaba bageiga okagumora iki uryo mworo ahabwo kubora iki bantu rero kimaro zo mu Kereziya ne kanisa uyeshongore cyeshongore turuhanga kantu akakutora naki uruhanga akantorana aza mucyurireje yanyekundira wenka Bambe, God help an African. We must wake up. We must wake up. The solution no kugira ngwimwe nkabira guju, you say enough is enough. We must control our economy. Africa nensi nuji munonga ruhanga kuyabire na hanga abantu abajiro mu mwanya ko kurugo mu Africa wakwata Mediterranean Sea olebense yuwaza meta kushanke ya Africa. Africa is gifted by nature. Uganda is a part of Africa according to Churchill 1887, but unfortunately with the poor people. Hato yebuza imwe abararo mu kanisa abararo mu makereziya ni mushaba buri kiro oshaba motoka mbwene uko kugire kuhumura misho kashanga motoke parkingiraho ogira permit
pametogine oyinaho kugiraza iwo kibogwejegire ngo ryo noshaba bari yabone baronda how best can they exploit you bakole sente oguma ngahi bantu mwe you must wake up nico cyandetaha kandi nimbasima ibintu byo kushomesa ha TV umwembezi wihanga akagira ati Ivan every week zaha TV shomesa abanyayuganda we must change Africa must change mashurira Africa must change abajungu bo bari yabakazahare wazo mu Brazil yanashomesa nareba bikaka papura ni murebo kuba kweraguriza wazo mu Brazil has the largest health cooperative in the world with 110,000 physicians and 113 hospitals. Ochijo mu Uganda oshango ine doctors konka abanyayuganda kuba kurwara ubatwara America ubatwara Europe ubatwara mu Asia kashi doctors mukashomesa baki mwachurira ekikumanyisa ngo doctors baba bekwasire bakakora amarwariro gamani abanyayuganda Uganda netunguka konko montaro gaheru aijatiye kamirwariro first class hospital atandika ku employing abanyayuganda kandi bashomire medicine hato yebuza ahishomero kaza kugira buki okaza kwego rujungu. It is very bad and embarrassing to be educated and you are poor. Tinkuhamya ngo no mwiguru noza waba no manyango shomire konko ryo mworo reka no kushisha ubwire ngo nozo mu kanisa. It's a curse because okazo mu ishomero kugira ki kutunga amagize aha bwacya abantu nyenda mwebuze abantu mwabarya bashomire aha bwacya abantu abageiga munonga batinde za degree ikiretwa cyo imwe mbaze murebe nko muri mbararumu aha bwacya aha bwacya nareba CPA Nyeweri nyenda kugambira sebo I was already a chartered accountant nyene masters makerere nyene na degree ndijo ndiyo niza PhD konga nkaba nimpangiza nabo no mushija wo mushubuzi haji akashoma yakomo mu P3 aine ebizimbe 10 omuri Kampala yansitambisa yambuza ati Ivani atobire munywani wanje ati mwene ngenda ngutuganire nkabashije ntuwe barisebo yambuza toshomire ntiya toshomirota of course akata kumanya za CPA byo takubimbanya atoine degree ntiya atoine ne akabiri ntiya atoine ntebye tugumbiza munobara ati mwene ushi noraro wawe Kampala ninga nopangisa mbanza mushereka kuna amazire mugambira amazima ntini impangisa ati nopangisa zinge buri kwezi ntini impe imitwaro nshanju n'etano atari wanjira ngo kashoma hatobwe naye yakureba naye yakugejinga amanyangu yo kashoma rujungu wakoma rujungu you can speak very good English konka magezi bure ati mwene mishwaro nshanju n'etano ya buri kwezi mu mwaka none ushashura zinga abashomire mu mbarire mu timiliyoni mwenda mubarimo kashika mwaza akarucureta 7.5 plus 1.5 that's 9 million sipeni wakwata akarucureta now miliyoni mwendezo azibazame myaka 10 ni miliyoni zingahe ni zingahe yanjira ati mwenu miliyoni 9 wazo mu banka okazo mu sako bakakuhereza miliyoni 9 ukiruka ukaza Kampala ukagura yenju umwanya go gumanosha shure mitwaro nshanju n'etano uri kuzihereza Land Road ukazitwara mu sako ukashashura
ahanyuma y'emyaka 10 ejo neryeyo we yampira amagezi mwena kaine degree. It means no correlation between education and making money in Africa. No kupaza. Ninjira ngo ningambira basi n'abayiguru bagireke. Inabo naracyakwataho. Mwene ukora abe no mango shomire. Utwire no shisho ubwire ni bwubu. Nico cyandeta abantu mwe tuganire. Bantu mwe mwege kusevinga akasente kanyu. Kandi ureke kwata sente ukaziteko mu banki etari yawe. Mwahirirwe millennium yaba leta irobuhereza. Bantu mwe muzo musako eyo rukumango nibakweto mu rukiko okicira banka yawe. Mwacurira munkwase tuterera abashije abo mu ngaro. Bantu mwe kambeshengereze zo muri Kenya. Kenya hate tusigire munonga economy ya Kenya ryahiguru. Why? Economy ya Kenya eriyo mu ngaro z'aba Kenya. Cooperative Bank of Kenya by last year December 2023 its net worth was 607 billion Kenyan shillings, an equivalent of 17.6 trillion Ugandan shillings. Mwachurira hati nyenda kubabuza banke zimu kubikamu iyo kuko bari yaho bami uteka ki kambabuza kuko bo byaho obyamoteka ki banka nayo mujungu nerugo mu Europe hati yo kuko bo byami buri kwezi bakubasharaho sente hato leburize sente ziza na woko kwisiyo bwire okumanya ngo bakatukiza amagezi. Nyine munywane wanje ryo mu Germany nkamubuza bishi Germany kamwina boro ahabwaci mu kuguma mu kuhereza grants ubuyambi mu kuhereza mu Africa. Umucara kangira ati Ivan, the day you allow an African to wake up, our economy will not last. Tinkumaya mwanyetegereza. The day you allow an African to wake up, our economy will collapse. Abo kuba sente nituzikora nkahe? Period. You must wake up. Kora abo shomire, kora abo tashomire, irizoba wabona message. Kandi kora abo no manyango shomire. Konkani oryo mu kategori zinani ingamba. Ichiro wayikomuka waba yo mu Kristo kwatesa puli. Ukwata kifuba cyawe uti niyo musisi tibyebyo. Please, why you donating? Yagira ngo nshindro mu rurimi rwitu umujungu wo mu Germany akangira ngo izoba eryo rikiriza ngo mwiraguju ahweze Germany na Europe na America ziryagwa. Nico rukureberane batwara umwani gwitu baguhindura baguteko mutinizi kiro bagiguza mitwaro 20 iwo muhinjo ruku guhinga mwizi bakomutwara gumene tikumanisha to ekikumanyisa ngo yakole sente nyingi iwagumora iki abantu abakushoma munonga slave trade tikugira ngo bakagistopinga ngo bakareba mwiragujungu nabona no bakastama bareba ngo it was very expensive kwato mwiragujoka mwiha ankole ukamurabyo mwihamba nkagena naza Ghana aha Newcastle narebe hibabire babarabya haruho mwanya guba kweta the last bath ihibabire babatamba mukanaba endana nemije byo mu Afrika mukabisigaha mukazo mu bwato mukagenda. So obara mukwiho munyankore ningo mukiga kabare kumurabya Ghana
omunyonyi kuruga Ethiopia kuza Ghana no tware shita no mwanya mwe nogira ngo bakaba tware myaka kuzakwika kuriya icya kabiri bareba bira gushoba kuzara munonga bamanya ngo kubarakireke kikagumiza mu kisyo emyaka n'emyaka abira gushoba ryakanya munonga kuriya. What do you do? Let them be slaves within Africa. Wake up. Tugire kibantu mwe tusimuke korabo kigwejejire ubwire nibwo bumwimuke. Ejo niyo message yanje when I'm teaching. We must wake up. Tuyimuke. Twine engineers, twine abana bashomira engineering, mechanical, civil, electrical. Konka waza harukuto no shanga ba China nibo bakora urukuto. Hato yebuza engineers bitu bakashoma nigati barashomira. Hato guyagamba government. Imwe nkabana bashomira engineering, imwe mukozire kinkabana. Omuhinji wo mwani kwarabe nabasa kora society yo mwani akagumiza makakora union aka exporting ngo mwana akatunge sente hati wo shomiro rujungu aho kozireho ki bantumwe tuyimuke tuweze namwe naninya nangwe rizoba twahirirwe turyabashubuzomu hati wo no basa kuteka tebine byabashomire niwo mushubuzi noferwa abo kuba abantu aba batine sente niwe to kuzibona kandi sente zo rino nokorera bariya hariho umuntu amazire kumbuza ati private sector naha mubuza ati private sector yo kugambanira aba ku importing azapikuruga China ejo niyo private sector. Private sector should be producing and exporting. So where are we turinka nani nyana gutaka rugira hatwetera mu kifuba korabo twire noga ba sente zawe zikugenda zikarabo mu nyanja zikagenda erizoba bantum wetera mu kifuba takarugira ukwate account ugigoro mu millennium umanyo tukurugera izoba na cucuka abarede kucucukera izoba mwereze mikono turebe. Tumwareba abantu bambara nibenda message mwebare kunyeta kugira ngo tuganire abantaba bantu mwe ni mwenda message watayayira nkaba abahinji ba Brazil ni mangu Brazil eine bishayi enkumina 4,000 airports. That's Brazil, and it is 35 times bigger than Uganda. Konka watayiro muhinji wa Brazil no shanga ine nyonyi koko rukureba muhinji wa Uganda ine gari enyonye pakinjiro mu compound yayenda ku rugamba rarakuzaru kuinjiri takutemba tax na kwatenyonya zankai abo kwa abahinji ba Brazil bona bari mu cooperatives omwani gwabo no mwani gwabo ni bateka hebe yabo ihoreburiza habwachi omuhinja ryo mworo omushubuza inesente ni kiretwa ki. So cooperation ageteri nigo gagira ki nigo gatigufu wazo mu Brazil abahinji abarisa bente bemate beine kitongole cyabo cooperative Friesland Campina. It is the largest dairy cooperative in the world. It's now a multinational. Irinkahe kuri okijambarara twina mate hata mate gitoro gatwarano kambabuza niba orukuteka hebe ya mate noha no hinji ninga no mushubuza abwache hati kangaruke nkubuze wazo muduka kugure simu orukuteka hebe yesimu no
niki kamwahunama orukutahe yesimu no mushubuzi kandi orukuteka hebe yamate noha to mushubuzi hati nogira ngo hakabaho ki so ninyenda muhweze kumukuzo mu banka sente y'imukuzibika buri kwezi nibabasharaho zingahe muragerezaho kukibara bank charges now nomanya ngo bank charges ziba kubashara hezo waza kuzibazo mu Uganda. Do you know how much it is? It is a lot of money. Abantu abo bagizira amagezi esente zabo hati nibazirebera mu bintu bibiri, banking na telecommunication. Ibintu ebi nimwe hari mesente kandi aho nibakwitiraho. Namwe ninyenda kwebaza president yagambe ikintu cy'emishoro, imishoro ninye nayigirireyo tukamuga no mu state roge kisoro Ivan Asimwe, Father Safari, King Siza Mulenga nito twagire kumureba twahika twasitama nawe yampa 5 minutes yangira tushobora ikintu cy'emishoro namujya to excellence Uganda Revenue Authority eriyo neita companies zitu namushobora emishoro yona kwiyabera kiryagira ati atera Minister wa Finance kuyamuterire after 30 minutes nibwo batwire baruha eri kugira ngo emishoro yasako yona bagiye hona timuku mutero mu ngaro so millennium n'amazima nito twakikozire bwana RCC twalire okusima sima mwebembezi wihanga abo kwakakitukolera twagumiza mu 2017 twazo mu parliament nabwe ninye na presenting parliament yakwata SACCOs yazihereze emyaka 10 zitakushashura mushuru kuruga 2017 up to 2027 hati mwine chance mwabihurura abantu mwe mwine chance mugikozese sakweji waza kugizamo amagoba gari kora eine tax exemption ninga te kushashura ki mushuru so mukoze chance eji tukore sente nyowe ninza kushemererwa nare babanya Uganda tuine economy yitu eriyo mu ngaro zitweti habo kuba tuine ubugiga bwingi. Uganda is a country gifted by nature. Tuine ubugiga ruhanga katuho bugiga no mpango mazire kora research muri Karamoja bwana Dickson. Do you know Karamoja is the richest region in this country? Ni mukimanye konkecho no mawa no shomati bakukigambira ne bakusisira obwire kuri yango ni za Canadian Police na za French Revolution wananda kuza France kurwanaje in 50 precious minerals and the gold of Karamoja has the highest levels of purity in the entire world. Konkecho turijirachi iwo noza higuru ubugiga bulinkai period. So we must wake up. Nyewe ninza kushemererwa nayi ka manager kangira tabanyambara bo washomise bona atibona bin accounts kanye mangu mwine sente namwe nanishaba omucharo na wano guza account no narishaba omucharo wano iguza account tutaka rugira buri omwe ataka jenziri asige yiguza account tuko bantu mwe abo kubanisho cyaturetaha ito tware twaha kureba amashanyarazi ito tware twaha kumanya ngo tutwire ntushisho bwire bwitu tukwate sente zitu kuzihereza abantu bagenda babageiga ito tuguma turya boro mbwenu twahirirwe millennium ruhira ekatuletera branch aha bantu mwetero mu kifuba twenereka tukwata kifuba kitu twinemo pastor hampa ojuro tiniyo musisi ndiyo musisi utwire noshishe sente zawe chairman yakigambaho ninyenda kubabuza umuri mbarara arimo banka zingahe mu mbarire harimo banka zingahe
2006 harimo bara zingahe? Harimo bara zingo muri Mbarara City. Ikandi ati mbwena hati nyanda kubabuza ebara na banka omuri Mbarara ekikukire kini niki kashabwa cyo barazi kusinga munonga nanka banka ekikumanyisa abantu nibabika munongo mu bara kusinga mbanga ejo ni analysis naba ni nkora research. That's my analysis. Capital ninche eyebara aha yakiretaji kwigura account mu millennium ndizinga tigumane chweka mwenu sebo twakwaza mwenu hato mu bara konka abantu mwe muracyebulizeho abantu abakunywa marwa no mangu bulizoba wanywa 15 ahanyuma yo kwezi no bonywire zinga 15 ahanyuma yo mwaka no bonywire zinga emwe kinana tikwe nitubaliso mutwe emwe kinana to kubona ente yezigizo kagito mufamu na wabotine famu to kugito munju ekariro munju mbwenu twahirirwe bantumwe abanyambarara twayikiraha kandi nishemererwa kureba ngo mwayeta abashubuzi aho kabashubuzi bine sente nyingi konka abashubuze sente zabo ziriyo mu banka eje sente y'umukuzibikamu tibaka kweta go mu rukiko iwo nkamukama wayo tibaka kuhaga magoba buri kwezi noreba sente zikugira ki zikugenda iwo rayiburize hot sente ze ziruga account yanje ozitwara noha achika kuriya yagejinga yarati mweno hati nkozire billion 50 akwataho billion emwe azireta nk'ubuyambe nico ntabagambira nabo biyinaboro kuriya konkana leta obuyambaha kugira ngo bembereza mushezi bya misiriza ki mwacurira abantu mwe bembereza mushezi umukozireho billion 50 kwata hemwe rero abakazi bakamanyo kuzina rero cyumara kuleta bwabo yambe bwa billion emwe rero abakazi bazina mbwene uko kuba nakureba nanayebuza ugo muntu akahangwa ruhanga no manyo muntu kugeya akakuteka hanga rwati omuntu akukozero billion 50 yakwata hemwe neyo kubembereza mushenzi rero wasiba nozina ebiteteyo bihanikiri mbwenu nakureba kugira ki wake up reka tugire banka zitu nyowe ninza kushemererwa twagira banka chairman nyenda kusima imuka bakunsimbira abashijabo n'abacyara tukozere decision yo kora cooperative bank tiyo wacireyo bagambire kimwatisize mwe bari munonga cyandiko echo tukacandika turiyo mu rukiko runjugwa tukastaba perkane twashaba ngo twena nkasakoze n'abanyayuganda turuhire na za banka estar zitu inkwenda kuzigamba amazina kunga ko basente bakatushara amagoba mayatwa babikira bwanyuma y'umwaka bagatera ikitenderezo no kwesima bakashiterera South Africa bakabaga n'amagoba bakombe kambashomero n'amarwaro twagira ngo nitwe sakoze twena twerundani tukore banka eyeitu ey'abanyayuganda eitu inire mukono twahandike cyandiko echo abashije bashitebekana saje kandi bagaraka bantorana bakinkwasa omishoga minister nakimwanjurira yacyakira programs are underway basebo munyano wanje yo narebera nateje papura kandi nkamanya nguriyo ni manyango abanyayuganda twine bank yitu omyaka 2 yonka nayo ni mingi webare munonga cyama ninyenda kusima ugo mushija kagamba tukaturi Mbarara Pelican Hotel yagira ati minister ubu nakwase cyandiko echi nakuno kuferi izoba ni manyango ruhanga naza kunyakira
bantumwe mwaba mutakozere nk'abanyayuganda tukagira banka zitu. There is no future. Umuntu yana controlling sente zawe nobo tine mani. Murire omuntu amani nagagira yana controlling sente zawe. The financial sector yabe tajiro mikono yanyu. Ebyo kuba nokora tibyine mugasho. So tukakore cyandiko cooperative zone mu Uganda tushazire mungu tugire banka yitu. Kandi banka yitu neza kuza. Mutukwase mugire millennium ni mangu abashubuzi bambarara nimbasa gukora banke yanyu. Abashubuzi murahe mwereze mikono. Kandi n'abashaba mana bashabine billions. Hate kibazo birekora banka niki mu ngambire. Esente guma no kwata nota kuriya. Imwe timuka holirago mugane gwa Wakame. Wakame yahikire kebuza tikonka kani ndebe bigere bikuzayo konke bikurugo kanta kugirake. You see, those stories were made to open our minds. Kani ndeba sente zikuruga account kantarebe zizaho hona nyowe tingira bwenge. Yo kwate statement ya watu warugaha orgo kubanza uzo mu banko shabe statement yawe. Orebe sente zitwire nizurugaha account yawe. Ogaruko yebuze ahabwaki zitwire nizurugaho zitakuzaho. Aho nho Wakame yaburize kani ndebe bigere bikuzayo kanta kurebe kugirake. Ezo zikazire stories za kare zo kugira ngo yigukamisho orebe ki. Konga wazaruhira millennium okiguza account number 1 ni wono emero mbashisha no jiroti banka neyoha ni nyenda mugire ngo banka ne yanje ne yitu banka neyoha. Very good. Ticheche turesira ni twenda ngo tugire banke yo eyanje. It must be my bank. It must be my bank. Kanyije mbabuze omujungu ayine mitwengahe ayine engaro zingahe ayine mikonengahe ayine magurangahe kashabwa cyaryo mugigi ututurya boro. Umuntu nakuzanira psychology just aguma nakureba namwe nukashemererwa abashubuzi bambarara mu nyete tusitame tuganire turondo mbazi mukore banka yanyu. Nimangu ni mukibasa timwine sente nimawaza kutandika banka 150 billion. Just you start a bank. Konka banka yanyu niruhira mbere neza guma nekura obwo kura bank seze ziri kunuya waza kuri yo mu Europe abantu mwe no kuba bonore bati bakutushomesa kangarucha abashomire bo bariya owabo kure nyima ne bakozesa eyiba kweta cooperativism omu Europe omu America omu Asia. Cooperativism kugira ngo mukwatanise mukore kintu cyanyu. Konga kuba kumara kwikaha batushomesa capitalism. Kuri yabasho bakoresa ki cooperativism. The largest financial cooperative in the world is France. The second one is France. Nahabwaki. Wazo mu Germany. Germany has very many cooperative banks zile na association yazo. Wazo mu Italy, isande huire mbendio mu Italy. Wazo mu Italy ensinche munonga konke ine sente nyingi cooperatives. Wazo mu UK, waza Norway, waza South Korea. No manyangu South Korea in 1960, Uganda was ahead of Korea. Bakeija kushoma cooperatives. Nkabugana professor, the director of Korean Development Strategy. Yambuza za banyankore kweterana, yambuza za Bugisu, yambuza za Nyakatonzi. Kuba rugira harukumirwenda nkaga nemwe.
bagarukayo bakora ekitongole cyabo nkoko kureba Uganda Cooperative Alliance ecyabo ni baceta the National Cooperative Federation. By 2021 its net worth was 300 billion euros. In the companies ashatu na mushanju bari hali munonga ito turahi tulinka hitu bantu mwe mwimuke musisimuke twina abalisa musisimuke twina abahingi mugire ki twina abashubuzi iwe no basa kuba noteka ngo ryo mushubuzi konko ijuke ngo wabo ryo mu economy esente zikushohora zitakutaho mu ihanga niwe byo kuba no ushubura tibikugira ki ako abantu ne babarya boro. So nibyebyo nyo kunguza kushomesa ntubasa kurara, but for purposes of managing time ni mwisha kunyeta ninga muza TV ninchira kuba ndiho mukasheshe good morning Uganda na next week nimba ndiho rwa kabiri ohurikize ohurire message nibwo ruguza kureba abajungu tibaturinzire batusigire. So we must wake up, we must develop this economy. Mwahirwa mukashanga economy ino businge no byamano imuka no rugaheje shahano za Kampala eco rukwenda no kikora ahasigara no kugira ngo tukwatanise tukundane banka keji yija niwo nkashemirirwe cyo kirutaka rugira ona hino takubaso mutwaro kumene cyeka abacara barunje n'abashija barunje abarya kugira ngo cyancu basika bwa na RCC kuri nanyu no bushoboruza naninza kutari ya road block hari ngira tota otine receipt ya millennium arara tuwahurira tibakubasa aho kwa innocent ino kubasa kurara abantu innocent. So bantu mwe mu county mubice mugure migabo wabone ndakaroni naba example nakozise kubonenjo wabo takozise roni abantu bino mushaka kuzibona esente ko kuzitomushaho no shangwe sente uburugo iwe jo kwate sente to mushaho le Dickson ejesha wamara kuzikwata otakashowire hari nibakuterera ngo mwana yarwara hato yebuza byategereze ngo mbone sente konka ko kuba ogiro mu merini ya mubakwire roni oguzire kintu cyawe kitire hariya nikikuyamba kuguma no saving buri kwezi ukiza kumara emyaka 2 ushango ine kintu cyawe kandi na rono gishashiro giherize okugemigabo n'ikirungi bagira ngo umugabo no gwazingaye omutwaro no manya ngo umugabo wabo guguzire omusakweji na nyensya na koli botakiriho oryaguma abana babo wasige nyuma baryabane babagana magoba agumugabo hata abajungu ne batukira abo kwa abajungu bakagura shares zo mu companies baheza takukora wo mwaka ne bamutera nkahi account iwe migabo jiguro mu bara umujungu emigabo jigura nkahi mu company ubwo rukurebeza companies zaye ziheza bakagura emigabo baheza bambe waza habichi waza nka Mombasa oragire Mombasa no shanga baryaho bagarami abo kuba sente zeziro nzigira ki ziro nzikura konki ogwa hafuka ne sente zigira ki zanga. So bantu nibyebyo abo kwa ndangwe sha zagenzire konka ninyenda kusima munonga ba millennium chairman board supervisory vetting hona timwe mukaba kabatera rumo bantu mwe kuruhanga nahurira akaba hiro mugisha konkane manyango yaturira
kureba ngo mwareta message kugira ngo abantu nabo bagire banka yabo nyensa na yanagamba agira ati nyine banka n'ibintu bingi munonga kandebe yahine cyanye baho cike rero tuhendere so ndi kuhendera twagira ngo abantu bona bikiriza gure migabo na no kutaha umusako mwene hatwakikora tuta mumpa mageze tukikore tuta kanci garukemu abakwenda kutaha omu banka eya millennium ruhira millennium sako mwereze mikono turebe Ogo musigazi wa uguno witogo ugunazarwa rukunjira kuri yawanoza cyace unayenda na karoni we yananda kwa prayinjira wana shino apply ngo takabire member so bantu mwe ninye nangu mwetero mu ngaro mwe baro kwija Scovia na amare myaka nemyaka gwa kali student wanje 2000 tikwe ndeya 2000 nkani mushomesa mwebale munonga ruhanga barinde mugaruke yoje no businge mu organizing tuje tutame tuganire nkabeira guju tutunguri hanga ryitu tutungure Afrika yitu rero ne wanozo mwiguru ugendo shemererwa urukumanyote nata mwebale munonga 0782 Ivan Asimwe 0 mushanju 82 binacenda ni 2 bitano cenda ni 2 manager nani kushaba kuri ikibasika okampire contacts z'aba bantu kugira ngo twaza kugeraho program ya TV tubasindikire messages bahurikize emishomo yitu mugume mu gihurikize tikikubonera ni twetenga ebe tumaze robwire bwinji tushishiro bwire bwinji tubyamire munonga ubunebwe bwo kugira ki bwo kusimuka tukatungura makagaitu mwebare munonga murarije Bwana Ivan ubundi utakasitamireho abantu abato bakwangara izina ni nyenda mbwenu asante sana yongeza tena thank you so much this gentleman umtuguye guruma ibintu byinji na hati neshaha yagira ngo zabanje akahandike cyandiko mu government yashaba ngo naenda kwegesa abantu cyo biragenderire no kugira ngo tukakora banka yitu yayetorora Uganda yona ariko bwana sako zitu Mr. Ivan yenda kusima region zone bakazetorora kandi government ikamufacilitating ni mumanyangu n'umukuru munonga wakagira ati nyenda kuza kwegesa abantu konga intention yeye kiri yo ngo tuyigure banka yitu tureke kumantukorera abantu amagoba bakagatwara wabo bakatungura wabo insezo banka nestamegira ngo orugudo rwa Kabuyanda chikagati rushire kubi ruhira millennium sako another sako muje tubugane amagoba gutwozura go mwaka mureke tukora urugudo rwa ruhira Kabuyanda bashashura barutira chorus amagoba bagihirehi kuba kuza kwanjura stand big imuke yanjura Uganda tuyira amagoba ga billions zita garo bagenda batungura wabo tutsigara sente neza ga rubanda batura nazitayo sente neza mu za bright abashaba celebrating aho wabo umushisha yakizana n'abantu bona seba bakore cyane ko kirungi kandi gufu ngakiboneye twazo mpereka nahambarara
icyandike kino twacerera minisita akacyakira nituje kugira banki yitu turuhire abakristayo binakesho ngo nakagira ngo nkafisa busha emyaka mingi mbwenu nduhire twakaba yebari mjwana wanje nashimirira wa inena kanda kuwagamba hako mutwe ukuteka umujungu akija ayishomero amucyaro yabuza abakikuru atwase hise of the head kandi umvunuzi nanye nahurikizaje ndi yababuza ngo mugashogo mutwe no gwachi umukikuru yaherezo umukono atogwo kwegurahi heto even the east of the head is to carry. These are the heads of Africa. In America, the east of the head is not to carry, it's to skink. And innovate. Atitwe witu umbajungu umugashogo mutwe nubwo kuteka kukakora. Kunkabambe cyo busaso gwanyu nubwo kuwukorera. Nkahwa mani. Ntabashaba katumara mani kare. Mwebane. Nanyahimbe manyiri nahirwe n'ababwini inseri yahanzaga netorora nanye nyine kugenda nayo itagira shi itansuka nanye n'ababwini abashubuzi n'abakonziri nahirirwe natamba n'abesire muskata n'abesire mwijire denese nahirirwe mwashira mwastamire insteka basta kunsiganite ko kugenda nimwe umwe rero mu declaring akwata sako mukajito mikono yanyu nanye niyo ni declaring ngo butaraka kuba mu izina rya Yesu nimbushaza mu izina rya Yesu haleluya aro papara twabereza mu cyogo naza kubutate baho ari kibuzo ngo are you willing to open an account with Rira Millennium Sacco? If you are willing, put your name, then account n'umutorogo muri cyogo bona biciriza then uwo mwishinaje kwija uburtebo ati hakatebekeye astameho orabe yahereze kwandika izina rye haza aho twataho savings muri cyogo I mean opening an account then misho twatamaka kakoramo koko bano nango account yawe tandike yine haka sente no yenda kutubikisa zingahe kora zibikisa zo mwebazo omukashejo kageze sente zanye nenda kuzihayo tarimo try again tarimo kuteresimu taro no kubuza waenda kuzihayo mukashesho dashi no zihayo tarebyo kugira linda mukacheto banze turundana hapana tuyigura account twine mother branch no turabe ntwenda ngo account yegera kwecyusa twatujira abantu tujye ngumbarara yanga yabambarara branch yabasiga so yuhandika hoti izina ryanjye nanka nigura account mutwara gumene cheka ninja kubike mtwarisha to misho ninga shite ndabike ho cyo kiri free then no mwishana aja kwija akora buruhaya ator papura ajaza atebaho nakatebeke astameho yashanga bahandikire abiheho abatere receipts tuyigura account kuturabe ntwanjura tugire ngumbarara yabashi yabambarara twine dinner twa prepare ngo ka dinner ko kuriya nimo yani mbashaba unde shaza kunyigiriza utagenda utandirire ka jambo abo kubegemere ninza kugishashura ninza kugishashura kushashura mbere yanjye ukabura kugirya ni mburo mutuma gwahendeka meya cyabusha karagatarire byo kuriya binashashura umuriyeji triangle jera dokagenda utarire hemera momuza blight abne loop nakushemera uya ngobushobuza yajya za tibi anu byo bushobuza nani wa FDC tibi FDC nabashemerero kare Luis patience also take follow table ira ikiho washanga bahanize kwandika ubahereze receipt uyigura accounts zabo nyincha karaba Sky TV n'aba TV West Man mushaboza amahorre mugire ngo cyakwatayo ito turi abahirwa okweta abashobozi bakija bakatobwire bwabo umuganda nagira ngo tibe bazizanyo okubayita atende mujja staff na board mutirira abantu bambarira umugaro pango muno. Take over my brother in the summary form then ogunwara speaker abakuru bakatsibura tukata se wona kushemerera njya kongera kumanya Chairman we bari munonga Chairman yajangu tari comedian kungeri genda ni nkunda ba comedians omu Uganda omutwine mwe comedian
akana agambira abanyambarra tuze kwekarakasa tugende omwe yababuuza konga tuza kwekarakasiza ki ebbeeyi ya shukaari egiira haiguru you people omanyi owanyu numunywa shukaari mwena nicyo kinkubuuza ntiine kye naagambire aba bantu batugira turonde banka yitu nomanyisa hina biine banka zaabo guests of honor, board members, political leaders, religious leaders, bastaff bitu ba Ruhira Millennium Sacco, abajinya bakundwa besirwe na buri omwe mu kitiinisa kye twabakira. Enoma wazagamba hamara gambe manzezi notekwa kuba oyisibiribiri nyowe nija gamba nka memba wa Ruhira Millennium Sacco kandi byone bantu bagamba wano shooting bazo kwiba not kunga tukugira ngo nibi nashomero mu ishomero y'abantu basharinga nebinda biri munyowe nk'omuntu nibyo binkwenda kusharinga nimo bandita bansitamye hantebeji tindu politician tindu professional kunkandi yomo mu ruba members ba Ruhira Millennium Sacco abahurira umuranga nkagwicererezamo kandi abakwikiriza ngo Ruhira Millennium Sacco ni banka yanje niyenda members mu kigambe kutukagira mu egiye munyewe nayemerezo mukono ebyasimanyi wotagamba tibiri yo wanje okuba nimba ningambire cyanje kinkumanya ne kinkwenda n'abantu banje aha bwaki edon banka yanje tinki yanjwire konka nanisha babashubuzi nanisha babanyambara tumanye ngweji ni banka yitu ebitwazaganira byona niwe rasharamu banke kirani ikora kano emerezo mukono tinywe sente zanjye zinkozire ncyenda tuzinywe so urebe kangu watensiza sente zawe mwagira ngo muzinywe kandi muzinywe amazina nabanyita byarahanga Louis yowe ndio munyakashumba niyo kwa kashumba ni Nyaruti icharon Kashumba parish ni Kashumba sub county ni Kashumba ishaza n'ubukanga district ni Isinjiro ndumezidoro rutahwire abyamere Kashumba mwijukuru warwe mwiju na wabye twire Kashumba somire Kashumba na
andika yo mwichereza ni ncherezo mutini ya Christianity omudini omushira babeni beta Paulo twansoma Bible Christianity ruhanga akari Saulo whichever naho ninyi mweni nyowe za cooperatives ezo zona kizarugireho ebyo byantama konga kunagire kutandika kukora nafunaho chance nakora n'ekitongore kibabenu beta UNDP nashanga yoho narebo babenu beta Dr. Nkuhe abinje numumanya na Dr. Siriri nyowe nkandi yo mu department ya Women in Democracy haza ba Dr. Nkuhe bakaba ryo Millennium Villages project ya bireri Sinjo nyonkandi best munongo muri Kampala na Northern Uganda ninjiro umuntu by then wafuneho ka benefit kanje akariho narebo Miriam Matemba ababo ababiri bari Women in Participation. So UNDP ekakora projects nyingi omuri Sinjiro district abanyi Sinjiro nyingi bakorwa muri Sinjiro echo numukimanya project sezo hakaharimo akantu kace general manager kiyagamba akuba bene beta revolving fund bakashanga ngo abacyara bakabine ekizibwecho itwa abashija icyo cyo cyandita konka abashija numa iki tukora abacyara bitu ngo no bareta mwako ka project ko kugira ngo n'abacyara betungure batandika kusavinga umbu box icyo timwe ndakigaruka mwachurira general manager ya kigamba konka eja association eyibatandikire amahereruka niyo yarugiremu Ruhira Millennium Sacco. So nyo muntu wabira Saulo ninga Paulo nkijanta kunda SACCOs obwiro obwo government ekihireho cooperatives nabiha byona abanyankore kwe ezo ngukuzumanya nyo wenye nakasente kanje bakaba genda amobilizing sentes atandika kuzuhora general manager nacho yakigamba akiza kora okija iwo toine kasente oyine kibanja cyawe atukorenda ganongo wanguza kibanja cha milioni 10 akwe mitwara 5 otunatunde echo akwerezo kwezo akimangu noza kushashura ibrabir na munana ibrabir na mushanju wabura orondo mushijo wa akisiga wa hesandi aija to 14 ikibanja kigenda ejo yone ba hatred owanje itakarebeka hoga so nyizanjiro bucyayi okubezo zika nukukubatandikire batakabirera incest njiro bucyayi omukigambe kikwatirine na naba bantu bakora sente okwanya onkambare bankabashuma hazankitwa babende bargom background ezimbi icyo tena kigamba kwanya wenki itunga jujwara ndukuzantara umusini ya wana ibyo konka tikikuru so njiro bucyayi bw'amani munonga nta antebyo tinkwetaga kumanya mbirgaho bintama abagire kutandika obo bwa microfinance akimara kumanya nakasente kanje nyoni nyenda kuza kuiba abantu banje aronda abanywani be babiri nambwene twine SACCOs nyingi cyo cyandetaha nyenda SACCOs zone zitwine ezitweta za banki ezo zitu muzitere mutoki noza kushangiza umwe nezanjye byarahanga Louis ntiremo umwana wanje na mwene tata na Morano na munywani wanje kubatandikiye gukora regulations za umura zataha mubi baronda abandi banywani babo baregulatinga bayiteka under the SACCO
konga buri kimwe cyone cy'umukwiyamu nikigendo mu nshaho z'abantu bashatu bana batanu nagira obucyayi bwingi aha kigambo kya SACCOs byantama konga bambi nubiyakoba government kunahurira Ivan na tugambira buzima his excellence hati cya promoting tumukumangu the biggest project hata mu Uganda itwineganyiro muntu wa hansi ni PDM na nemyoga kongo kazi funo tari mu group kandi shikana zose babandize kwiyaho group hata icyo tumazire twakimanye so murundu gume kumbandigire Kampala ndio witu Kashuma nkandi yo mu kahoteli ninywa cyayi Rosary nga ibagira ngo hari Rozi no bashatu ningano bana Rosary Rose ni staff wa Ruhira Millennium Sacco Rose yazoka cyahero ogwe ni staff wa Ruhira Millennium Sacco owandisiro Millennium Sacco kumba ninywa kacyayi umushyayi atatsebo twantu endo gure mugabo ozo mu bank obwe bakana barita branch Kashumba ntiwe no gamba ki hata na bwabo cyayi impura yabingambira konga kwaza gamba atatito turi aba Millennium Ruhira Millennium Sacco ntunomanya Ruhira Millennium umwijatiye hata atandika kungambira kunkangabwa nkakoro UNDP kumara imyaka mushanju nkani ma projects zinabe ni nkoro mu Northern Uganda no mu Central ndukumanya na projects zabe ziriyoko anyorekangu Ruhira Millennium Sacco ni Sacco eyarugire on projects za UNDP ezinabe ni manya from A to Z ezinabe and architect kugitandikaho muhurikereze azahangambira nkakunde kintu ijoberyo Rose Nweri Rose banzurge ya no muramuru bashatu tafayuba no mubano batanu ubwo we tinyire kimugambo gwo mushikiyemereza umukono bakurebe mwa mbugi no murimbarra akayine message nungi munonga nkapenda bitwine Ronald Nwe new manager na timu ye yabantinga bacengereje manager bira loans officer wanje Kashuma branch binwe baresira has manager wa Mbarara City branch so kumara gambe echo nkimanya buryo mu community development ititwarugire ekintu kwata na entunguka ya community ntyo kitwabentwenda nkagenda nigura emigabo 50 nkakwata emitwaro 5 abanyakashumba ngo emitwaro 50 mu cyaro no giteko musako baza kwiba haza tukatambura twazazanza ki enjiri ya Ruhira Millennium Sacco kutwagiye kugenda omusakejo umuruhiro mu Millennium Sacco twatambura abantu bajoininga ekirungi cyamwe kirumu Ruhira Millennium Sacco ni Sacco yawe una ni Sacco yawe noyina atandikira ndukugira nti tugende kwekarakasa umuntu ko gambira umuntu ngo tugende kwekarakasa undi jabuza tuze kwekarakasa ki ngumanya esente zanjye tinzini nbaha abakubankinga na Equity Bank mu Uganda nubanga yahabine account mu Equity Bank nareba hemikono nk'etano kunga wano banking na Nejo banka ni kirungi
nokimanyangu ni banka nkaruhira Millennium Sacco ya Kenya, Cooperative Bank ya Kenya. Esente z'okutamu n'amagoba g'okutamu abine mu shares omurkinya nibagenda bazibagana omwezi gwamara kwa in form of dividends. Ivan yakitugambiraho egi ni Kenya Equity Bank nibanga hyo murimwe abine accounts ninga bakubankinga na Stanbic Bank nubu akubutatire mukono yiguru nikimangu turi bingi no kimanyangu Cooperative Bank ya South Africa eshaha ya hata nubu akubankinga bakakucharginga bakakora ki interest tagos in form of dividends nizigendo shareholders South Africa nubo bagabanezo. Deka tureke gamba banks nyingi okuba nkimangu twena ntwenda kuriya kandi akana kato wano kasiga nkagumani kihamisereza tuzo mu Uganda. Nibanga habine accounts finance trust bank ninga bakubankinga Wineyo karoni konka tibaka ku haroni utine ya account no kimanyangu ejo ni Sacco eyakuzire ekahika hati ruhira Millennium Sacco branch eyo ne yigura ne ya mukaga twine share capital itkwetaga na loan portfolio nitubaka tukora bank haza shareholders ba finance trust bank amagoba gona guba kufuna iwe nubu akuboshitamiro akasente kawe nikaza account recent nibageta Black Bank ejone abachara bakandi just umbu box hati tubarigire kugikora banka konka twaza kubuza nka hata abantu bakuza yo kwehora yama esente konka muheru gwo mwaka bamara gukora bwa dividend z'amagoba iwo ine yo shares esente zawe ni za account direct nibaha bakusavinga na pride isa bank already wano mango ine shares pride still no kugira ngo challenge yito mu Uganda konka chairman kuya kigamba una Ivan nareba ngo solution twaza gifuna hatito twine buki nico cyo kushangira cooperatives ezo kukira yo buhango ze France Germany tiziriyo Germany bo bine cooperatives nyingi konka no is combining kabire the biggest bakora sente so ito kizibwe kitwine nkabanya abanyambara abanyisingiro abanya-Uganda nutwenda kwigura account omusako twantwenda kwehorayo my brother wajangu noenda loni yobukadigana ninkwashuwaringa okubanyowe ni kashumbo wito mucyaro no musharo na Tanzania hariyo muntu Jonathan nani nyenda omuntu wohire yorone mpango muri kashumba nizinga ogwe niwe manager wa branch ya kashumba wazura milioni zinga hatiba kuhero munyakashumbo muhinji milioni 9 kandi iwo mushubuzi general manager bayaza ukicia okwano omako kuza kuya loan bakujango kimekuwa ine share capital kuinganeti konka
Jonathan ni manager wanje tinki hayoga banka rather loan ekurenga na shares zinyine okubanyewe interest yanjye kukakutari yo kutayo shares ngumfune loan nyonkani nyenda mfune shares mfuno bwa nanyini umuryankore ntiba kwita bata mbe mukama wa banka kugira ngo amuheruka umwaka kugura hika tugire banka igiye kozira amagoba ga shiringi zingahe bamaraga tugambira mu general meeting eyitweta ngo ni AGM hati ito tutandika kuhajana esentezi tuzigabane hazaba kuguba ba Corinzi batandika hatwo kuzigabana manya banki ebura kura atba twa advisinga twesharamu either tuzigarom banki ekure nchakare tugabane ji ningashi katugabaneho kaki izindi zigumomba niwo kwesharaho nka shareholders ba Stanbic Bank kuba kusitama South Africa bakasharaho nka shareholders ba Equity Bank kuba kusitama Kenya bakesharaho nangwa na shareholders aba Uganda ba Finance Trust na nabandi mweni twe nabwenki tutakuba part of those people watireba so nyowenki kozire amagoba nagashi yaringire okubanki igura account yanjye yo kubanja 2018 nayigura na loan zibazimpire kutwantu tamburo mu tawuni twine kizibunangwa challenge ya mani general manager na chairman twine banki ishatu haza abantu tubakuzahura kunganyi w'icyandita hano ruhira merini ya musako kunga hariyo n'indije bakweta ezikwenda kushanisa amazina tinyumanya kankireke cyo kuba icyo cyandita so abamwe batandika bya ejo banka bakije habakwata abantu babatwara babasibangu bakanyaga ekinkumanya ngo ejo turihira merini ya musako nyonkanyi ne holoni turukuza kuzo mu covid je manager no kujangu yabura ekiriyo mwaka gumwe ko ngano shanka maremi yake ibirne cwe kanta kagihereza mwanganje antuburanga rwanje embera kiyaba kubi otirukanga abantu kunga muhereruka no kashashura kantu nikawayo no achieving aivane kiyakugambira ukuba kuri yenyuma hariyo benefits nzuzi naza gamba Ivan kuyanagamba ngwenju yeye yo kubanja kufuna akajiha umerini ya musako na in illustration konka ninja jireka ninja geza honji boreke agikora ahabwo bwire naninda gikora aha haza turebe twene kitukurabamo itwa abantu bingi abakubaho ahabwo mushara ninga bwa business zitu okwezi kukugwa tufuno mushara gwitu nugwogo ningimwe abakora business abashubuzi okwezi kukugwa ogwo nugwo mushara gwawe hazo mushara ogu wamara gufuna this is a vakedo otandika kugitema atema na nyenda kukikora hakonka abo bwire tinguza kikora oyamwe kibakweta ngo no renti aha mushara gwawe wakireba ukitarubasha oyamwe kibakweta ngo no loans zeze zo kuboriro mu mabanka kuri ya gatare gawe loans
noziha mushara gwawe ninga ha sente zo amagoba goko zuro mu business yawe. Ekintu cyo kutwara sente nyingi kuba twaza kushare vakedo more than half of it yaneza kugenda kitkwetanga no school fees. Oya school fees z'abana bawe. Oya hebyo kulya ebyo kulisa abantu bawe bona ebitukweta food. Oya hekitukwetanga no kuraguza. Nareba nangwa Ruhira Merini ya Musako mwe bari product ejo neza kutuganyira munonga no kugira ngo tutwafuna chance yo kugidebatinga unka neza kutuganyira okuba okuraguza kutuberiro kuraguza uziyaho amushara gwawe tuyaheze twetangwa gamashanyarazaga. Ivan kuya na presenting yagamba ngo twine engineers omu Uganda ahabwo bwongo bwite byana agamba numo twine electric engineers abakurara umwirimo. Oya electricity bill, oya water bills, okuba ni mangu ebintu byona ntubishashura aha musharogo. Nyowe nangwa abaziremba mazireho konka bintu ina bazire bitu kandi tubarebera. Oya ezo kureberera abazire bitu. Nyowe ninye first person kufuna degree kufuna masters mu kikakitu kandi ntekwa kwateraho abanyabuzari banje bitukweta abo siblings kushashura school fees zabo okuba nibo wazo mu kikoka baniyo washoma wenga ube no mangu ni oyirono iretero buzu otereka mureke obyihawo hazito bantu bakwiye hakashara no shashura emishoro ya government za peyi. Oyaho za NSSF tingumanyoba ogogwe n'umushara kwingana ki. Oyaho za NSSF hata batwireho Kampala twine na number room twine nguni za property taxi manyabiha ground rent ezo zone ezo ntuzeta za housing levy. Okiza kushanga kasente ko kusigaza ne kache munonga kuba twaza kushare vakedo wanoza kushanga tukakakwikana mwitama akongo ko kubosigize koraki kulya. So kuna birendi aho murano wanje yijana yirukati ninguzitaka miliyoni 5 numugahura amagoba hati ngo gutwazamo kanaguza ikibanza cye miliyoni 5 hati nayebuza nyowe umushara nkashashure biyona miliyoni 5 ndazi yankai konkankizuka ngunye na account Merini ya Musako kandi nyine yo shares nkirukanga nazayo ebinkugamba. They are practical examples. Nazo Merini ya Musako ni hayaka sente na topinga hakina abire nyine nagure kibanza cha miliyoni 100. Mwenkani nza kigura kuba yabeta Merini ya Musako Ruhira Merini ya Musako namazire kukigura no manyito abanyisingiro turya abahingi bebitoki hazi kitoki cyaburamanya nirukanga naza yo bampereza ngo n'urutokeroni natekamwa amasha ezasigireho nango wituntuterwa umuyaga gw'amani nasimba hekibera emwe numuza kuba numubiri eco nekibanza cyanje kunabirindi aho murundu gumwe cyaterwa umuyaga cona cyafanga natangiye kutemenko tamagana 250 cyagwa hansi cyawayo cyawaho nirukanga narondi emergency loan eina biremfunire nasimbe kibera ahingambira hati kibera cyanjye ndiyo nimbura yo kace kutandika kuteme emiti kandi emitemwe niye kwate bitoki abwa Merini ikibera cyuruho urutokeruho na n'ibindi byona konka bangira ngo bwire bwaba bwingi bimwe muri ibyo n'ibinarebere konge kinanimba shaba members twaza guma hantu interacting
genda mu banka oyigura account kutari kwiha yoroni, oyigura account kugira ngo okore banke yawe. Banka yamara noreba batugambira loan portfolio. Loan portfolio ejo kuwa kuba niwo ine mu sente nyingi wamara kutaho mu banka tubakugikinga otumumpe sente zanje tubakuzikinga ni nkimanya ngo business community yambara mwine capacity eyo korecho mwene mureke twena engaro owabitana azirete owarukumi azirete then tugendo misho. Lastly ekino practical example 2013 nkagenda nimportinga motoka yanje ekinchikwata abashubuzi bona tubentu kidiscussing aho na general manager no product eyitukwenda ngo ikorwe mbara nkimportinga motoka ya Extrail kuyagire kwika aho mu Kampala ekaberi German made enyingi neza Japan banshabe misoro ya miliyoni 3 nezi motoka nganjiguzire miliyoni 20 emisoro kane time zingamu yazo mbond Victoria bond hari ninyenda gambira amazima motoka ejo ekamara mwe myezi 10 mbuzurwe sente zo kushashura za government. Ekindi yo ningamba abashubuzi no mucenga Nissan Extrail Sport omwezi gw'11 nketuma motoka nkagiguza miliyoni 2 kuba bakaba bagitiro mu auction URA kaya gitiro mu auction yagenda inyine banywane banje babashubuzi na leta ebintu abiyaheru akikade just hampa ha URA ore mwa kushashura emisoro ebintu bikakujundura mu bondi emisoro utakagishashwire. So ngerizeho na discussing na general manager kugira ngo turonde product eyabashubuzo murimba wa importing ibintu yawo evidence no bojine empapura zawo zine shumo umurihira merini ya musako funa musenti bakiriya ringe ibintu byawo ijo biguze ushashure bintu kandi ampromisingire ngo naza kuronda architects imwe abashubuzi tukikore turebeke ngo business yagendo misho obora ukoze sente zawe zitari zabari za South Africa ntuzagizaho ntongeraho obwerahanga ariyo mwezi witu mwe bari kumpurikereza. Thank you so much. City planner wetu umnywani wetu umwamikana mjila nashemerwa okubaniwe kandanisha abantu aba bakunyekirira bakutirira umugaro pango vloga tashemerwa abashubuzi njana mureba ko mwampamane menji na city planner wetu akija meya w'ururembo rwitu rwa Ruhira Town Council umwami Amini no buturento mweta Amini kungana mu mweta bigemisho Daniel na mureba hakana nashemerwa imuka kwakiriho Amini Daniel Larinkai nashemerwa yone kwija meya wa Ruhira ninyakira munywano wanje muhumuza Blight nakushemerera kandi ngenda abantu abakunterera umugaro. Back to the program, then Wilba noja kunyanjora abantu baceho bwanyuma y'abakora abayiza kugamba program twaza namba ya speeches kandi ninche na nishabangu tugumisirize tuzihendere tutahire kimwe mwe bari kuta accounts ni ndeba bishye barabamo ndeba namhandika amazina ganyu mpora nasi marhanga kakuru nakustamso bwire buringwa mugaruka mbweno nterere mukajambo utakagenda utarire cyashiro nakushemererwa is a great trader kandi blocker with Burunji DCO then mayor mumpo mugenyi mukuru rero tutahe mwe baramunonga. mwe bare chairman umugenyi witso mukuru RCC, my colleague, the city commercial officer, bakama ba bankeji, abakundwa, abashubuza bakuru, abo muri Mbarara. Mwenda abanyine speech konka nagisharamu, abwenshwanga yobwire. No manya hakaro umukristo, akari umukristo murungi. Kubabere Bishop Yambuza.
atwonka koshomeraho mukerezi obwire bwinji atwonka icweke cyangwa mununge cyo rukunda omumisanikiya yagira ati nyicweke cyara kunda munonga nabaheza kugira ngo misa yahwa mugende n'ubusinje mwena bo yabayine bakasheka nkimo kumwasheka konka yamwete yagira ati joshobora abakristo cyo bono manyisa mbero mukikuri yabagira ati iki nani manyisa kunkweza kurira misa nebe kugenda mbisho kunkweza kwa bangira ngo mugende mwatumwa ngendanye niriho nenje ari kuza gukora ki ebe nashoma mbeno ahabagambi batandikira nyo ninjira tine cyangwa kinguza kongeraho shana kumanyisa ngo arani nkamutahi wanje nka district nka city commercial officer no kugira ngo banke je yijaha niyo banka nunji omuri Sinjure district kandi eriya hamusingegwa okutambuzwa kurunji kwa cooperatives netambura cooperative principles na banka y'abantu pure 100% tino muntu nango no mwininga babiri abakoninga bankeje so kurekana abantu bona so nahabwe cyo gyakire kandi nimanyango neja bwigahaza abantu bawe now ndukhendera ecyanshasha munonga na cyachigumirikiri hamutuma nyonko rukure byo shuzo mu district ni kinshasha disha mukoro nkogu konka umuntu kabara ku practicing ecyanayega kuno jangu nankina dakika nangu nkitano narinza kugira ngo abantu bakwenda gure mugabo because bagigure straight so that we have something that has started ni manyango mapara za jono misho konka mweshatu nyo nanye nagira ngo nka district commercial officer nanye kambanze niyo sako yanje ndabanze kugura mugabo niza kwigura muri mugabo 50 kuno jangu nabanye nabana nka 20 bakangambira batunga mugabo 13 nkabona abantu 20 abonde kikitano abo kuzakina no babura to kureba because icyo cyari cyangwa cyacu tureta hata naninjira I can receive the first 10 ikumbonga and just izina nagure mugabo 30 then no mucya tandike we follow up either zine kashi ningano basa kuzugura ninchaka ningo rukutaho wachurira emugabigana muterere ga rubanda John Bosco Ngaruzamani munonga emugabigana ogwe nomwe nyendo wa kabiri hihiye yastameho bright mwemanyize kwa bright mumuza yenda abantu ikumbonga I only want 10 those are two yes omukuru injagura mu mugabo 50 very good baba babiri the first 10 omuntu yagamba mwirukange mu muhike hihi abakozi Gerard Himswe ninzagura mu mugabo 10 very good James Robert ninzagura mu mugabo 10 very good Alex ka kuchuni nzakugura mu mugabo 20 emugabo 20 aha staff no bora be utari haresti yo korechi wari umuntu yagamba umugabo muhike hihi David Page emugabo 20 nahariho kamasho officer nahi noroho nosha okay aha nosha nkinoroho at least wari magure mugabo kare nsimero waye gugura kare twe asimire Hilda nizagure mugabo 20 umutere Ngaruzamani nongo mucyara kazogo aha thank you Hilda garwana no yandeta nubanyeta kabagambe kabuga na gure mugabo 50 very good that one happens to be my landlord kakuri mageri ninza kutandukana n'imigabo 30 wabare kakuru yatwe mugabo 30 ye bari mu mwana wanje kakuru amazina baketunga Denesi natandika n'imigabo 50 Denesi ye bari twashemerera
amazina Assumpta Nakaranzi Emgabi 10. Assumpta Nakaranzi Emgabi 10 staff komtatira umugaro. Aha na kisha tuzonka ningi ibiri. Yes. Hachiro ndijo mugabo. Omuchara no imusyo mukono ninga no ganira. Okay. Bright waje. Nyonka joruko na milioni igana atoburi mani ni gore bigabo yazige. Ati abakwenda milioni 2 kure basha bagore bigabo yazinga he runka nyuwikana. Hati nyowe ni nyenda kubasima abokutweta kandi nyenda kusima Milini ya Musako kuja mutera mu politics ne leta abantu bona ibagita hamwe nabo opposition naba MP oruho nabakwenda kumwiyaho bona no shanga bar hamwe kandi bagambe kiga Milini ya Musako so mwe bare kutweta urwa nuwanyesere na jana mwana wanje tofa na mwana wanje agaba hati itetwine obanka burwano gamba wana bugamba ino wana bugamba ho konkitu tukwiye amasimu tukwiye amasimu konkitu amagoba gitu ni mingi munonga mwana hati yanzakora resolution tugume tuguzo wanyu ako mwajanga amagoba ganyu ni mache tugume tuguzo wanyu tuguriza kasente kahiguru abo we are not your competitors karanti bitu zibakushana banyu itenzo kuma tuyo wanyu akasente kachi ako akanyu nofana nakamashe munonga hato tugume tu kandi politics zirimo mu ryechi abo kuba you cannot do politics sustainably on an empty stomach tokubaza kugumaho kinyowe azumubani economy you must do business you must sustain your family mutakutwara abana ishomero ukure binde bintu ebiri kubaza kuyamba government keza kuhinduka ikushanga uruhu magaro shomeza abana so mutakaje jankare twaho ngogo no opposition ngogo no wanupu mukanuka nyo munyesere nko mushubuze mu nimbara te munyesere ngo wanupu ngwenu mutakaguma ba manager mutakaguma ni mundeba kare twaho mukajongo mushijo ngo wanupu ya kutwetera keshari ngo bank because I support other banks wazo mufinka nyineroni wazo mu finance trust bank nyineroni wazo mu secretary nyineroni wazo mu yuga ford nyineroni konkecho tuchukuru nizi shashuraje mwacho ndo bakashanga ni shashuraje ni muri munyongera na nyeriga na kungamwana yani mpasa kumpakiga na 5 tandikiraho munywana wanje asimwe nuko yajagenda konka ebara nakabya nako kine kikakuyambaho abo kuba mbweshinke kitete no changa nke kitete yi okashanga mbanka no nke kitete okashanga mbanka no changa mbara kana cyo ni kitamba psychologically kikuyambaho so nabwejo mutakaja ngwe bara tayire mugasho dai no mugasho kandi yongera economy mwe bari kwigura account kwigura branch omuri mbarara nyobone za organizing abanyana banje abashubuzi biguremo konkana bwenza kutera umuranga abo opposition mureke kuza gukora politics konga mutakushubura mutakukire mwakora nza kubarira nareba munywana wanje wa FDC nabandi barumu nza kubarabira mpora mu mbarezi kubona mbarete mbarunde mu ahubwo eyanje akabaka kandi nakamagoba mingi kabasa so emigabo nizagora emigabo wanu na milioni igana nugo beyaziga temigabigana ejo najigura kandi application yanje uri banaza kujireta application yanje uri banaza kujireta abemba mbine waye ni sayinjira mwebere munonga okay so finally ninyenda kuhabara ruhira Millennium Sacco umwijo musite no manya dynamics za kuriya zikaba nkeza kunuya so mbwene kitwetaga gukora itwe nka technical people no twetaga kushitamana ngo tukabe twakikozere
konka ninjira nza kugaruka ntushitama nimbahereza strategies ezimu kubasa kwesa umusite waguma nozigaba nkoko rugaba kashumba no tayise bijeri. So the strategies may differ, even the products may differ. So nehetaga sa muri innovations koko. So nebyo de kanyete my colleague come and talk to your people. Mwebale mnonga. System ya DCO yo gure mugabo ni gumezamu twayisaru hagati noje kwereza umukono twakazindaro no gumezamu no gure mugabo. Thank you, my colleague Patrick. My name is Karakore Aran Bohanda, the City Commercial Officer for Mbarara. Borrow protocol from the previous, and I say protocol observed. Nimbachira aba Millennium Omurimbara Mbara Ersef kind business room. Nkoko Patrick Yagamba, you're entering a challenging but good market. Burusako ryo muri Mbarara, Burubanke ryo muri Mbarara, kandi no baguze sente ezerhe kigambo Bank of Uganda na signature zone zero. Ekirabaretere mwa survivinga aha currency eyambarara etarye yisinjiro no kumara treating ba customer abumurashango mutaunom. Banks are there, others will keep coming, but what will keep you on the road is how you're going to make us feel as people of Mbarara. So customer care is key in maintaining our clients. As Patrick said, the dynamics will change. Omuntu sinjire kibanja akunyaga ukiza kuchuguza ushanga niwe nko oine capacity yo kuchugura mu cyaro, because niwe mugiga anyway niwe yabira kikusinyi. Town life is easy, they will give you the plots which can be liquidated. People are mindful of their property and they might not give you challenges. Finally, let's go back to the cooperative principles. We are cooperators, not competitors. We are cooperators, not competitors. We have a principle of cooperation among cooperatives. Zerumu nezikora emirimo nke yanyu. So as you come, don't look at them as your competitors. Look at them as your fellow operators. Work with them, cooperate with them for the good of the society. We are not here to declare dividends. In the cooperative world, we declare surplus. What we need is a testimony of transforming lives from one step to another. Makes sense. Kutugambira oyombekere bizire wagura mamotoka when the shareholder is growing poorer than the way you found him. Let us work for testimonies of having changed lives from one step to another. Today is not a speech day. Let me take this singular honor to invite the mayor. I saw on the program. Shall wish you my boss. You'll also do justice and welcome the next speaker. Thank you so much for listening. Yebare my city Kamaso Fisa na no isinjiro umujenyi mukuru kandi RCC witu wa Mbarara na n'abajenyi abandi baruhu chairman wa board mwanu wanje na timu ya Ruhira Merini ya Musako abashubuzi ba Mbarara baryaha na naba mbwenu nabakira ati mutumura cha za kurara umusite kandi mufiye muhurire muri free
buri price yoneruho araremwa kuraraha nazambarra harimo imyanya myinshi ya every class nka division mayor kandi ahimwe atayaya nyenda kubakira umurimbarra cité mwete romungaro nimwe kutayayiraho nyenda kubasima kunyenda kusima chairman na teka kuiza gukora business yanyu umurimbarra cité kandi na no kubamanyisa ngo mu izo business you have come to a real business. Icya kabiri nyenda kubamanyisa nanye kama officer zo kubagamba business yimbire murumu te kuza kusharane yakunuye umuntu wakasumba ko kumusabendanga muntu ataho munda gihamu azumunju agihayo konko wambarra noza kusanga indanga muntu nahi yagitire naza kukuretire yanasa. You must be very careful. Naza hariya ha computer edakika 5 a printing enda muntu. When you have to be very vigilant, police nekira kurese kigambe echo vigilance. Imwe abakozi rero chairman nkizire kureba banks nyingi na SACCOs nyingi nizizo muri mbarra nizikamuzigaruka zigenda icurungi kama officer wisinjiro akaturaho umunongaho muri mbarra mumukorese naza kubagamba ko akakurum banks nyingi nimumanya abahabure dynamics za mbarra city konkanyenda ko bamanyisa ngo mbarre bonire RCC naiza kubagambira na office yanje imisango myingi munonga yitukira kufuna hati obwirobu ne yamataka na yabesente burizo bona average ntufune mishango itarhansi 10 amataka sente numuza kushanga ikibanza kimwe mucyuru habantu nka 5 mwina numbanza hawo ho challenge impangwa heri nimuteye kurebeka mu playing je card zanyu kandi mwakoraje business yanyu otherwise mbarra business eriyo kandi abantu nibenda sente ningira applications mwazurira miliyoni zigana miliyoni 5 na nabandi nangwa nanye ninja kubahagera abo kuba nubundi ndi politician ko kandi nanye ndi umusubuzi nambwe nukurunogera ngo time yabe kiruho nanye naniza kusharinga nimwe success story akuna hikiraho kuba politician kake nargaho nanye nabe kindi lastly time Mr. Chairman time tuantumanyangu by this time tuba twatahire business yona you must calculate time muteye kurebeka ngo time yanyu mwajibalancinga je business kandi mwajikoresa kukweshimiye kuba nekora Millennium tutwire tujurra mwe bari kugire to musite yambarra kandi tuza kuba marketing personally niza kubahereza free marketing abo kuba nimba on average buri izoba nimbanye n'umukuru nantine mbaga nimbanye n'urufu mwe nizaguma ningamba Millennium nantajiro muri yebyo nimbandi yo mu mashomero nimbanye ni platform n'abaziri njaguma nimbagambira Millennium mbwenu akarango nijaguma nkateyo kunkani mu mgume muraba office yanje murebeke ngo hari yakari kanankeji mbaketa kahakavuta kari ya chairman aro kari kandi umukamanya imwe numukamanyo kumurakete kuka mugume muraba office yanje abo kuba buri izo banijaguma nteka yakarango ka Millennium na nchakare hinda yabende ninjagamba yo Millennium mbwenu nebyo munkirize nanyendekeraho kandi nanye ninja kugura emigabo 10 yemitwaro 50 arukora bya marketing office yanje hariya ahari cyamugorane aha junction ya Eden kandi na wahikaho nyine habakozi civil servants bakwika kinana abikora nabo then twinona politicians nabone bingi mbwena hariho business muyizemba korera karango mukore business
murebekeye ngo sako yitu yagira abantu nebyo munkirize ntwara umugishogo nyakire umugenyi mukuru kandi RCC witu agambe nitwe tutyo mututeka hadina tubase kucrosinga tutahe ninga turara hano tuzana dance konka security rije buyomwe level yawe yoroho korare mwa ahaye bitanda biruho biriyo ugugwa ine bitando na nogwa ine bitanda mutakaza futahanye kiro bakabatera umungudu zanyi ziriye z'ibyaro mugumaho mutahuna mwibare munonga kandi mukama bampi enjoy your weekend. Thank you. Mushashura akweza miliyoni irashitwika mushashura principal ya miliyoni irashitwika mushashura magoba ka miliyoni kaga 8 within 1 year. So abantu abo tangishire baraha twagera mu baba ndatagata ku babana azoronga ngo washashura principal yeyo na yapireyo atagata ku babana. The decision we make at the office of the president, court niyo kugenderaho. So ntwenda kuyamba abantu shwari. Tukashitamana resident judge agira tumugume mukore decision abantu ba registering attendance. You make a decision, it is the decision that the court will follow. So abantu abo kureba ibintu mu bagambere bari mu kabi. Tu nkoko abagambi bingi bagamba you need vigilance. Nabaza ko umuntu naza kuba ayegurize sente ahandaganemwe mu banks nkitano ati wo bright wo wareba nagira ngo nayeguze mu banks 10 ibintu ayine bingi nakutera yeki akutera yo kiri konka noza kutunga mwa bakarumagezi bakoretere ndaganeje eriyo mufinka eriyo mu Equity eriyo wa Bright eriyo wondijo umuhereze sente akunyage koraze yo kubanja ushangena nabandi ubugabugana n'abandi ushanga yahandikira yo kigambo
ngweje inzo neguzo abakafuna ninga abasakwendisha. But we want to thank you. Ebyo bitaka batinisa, that's business. We want to thank you. So mwende kwemployinga abantu bari so vigilant, bari professional. Tutakagire mishango mingi kandi. Ebya government to information ngu cabinet ya provingire to establish a cooperative bank. So we know cabinet ya provingire, so we shall have our own bank. Kandi bank each president achiriza yokwenda ngwebeho niho twenda korabye emyoga na PDM. Because hatko korabye emyoga mu DFCU ninga these other banks amagoba bagatwara ngahi ako bako kubano hesente za PDM already mutware birne bayagize leta yarigireho y'amagoba mweshatu waza kubara katugire nk'abantu 1 million people buri mu bantu bamwe mutware birebiri zihwaho ruhira Millennium Sacco ninga wa cooperative bank, our own bank. Tokureba ngo ntabatwine capital shware. So we must thank the president. Bright echo to watch sima. Kashkas gariri. Here they are. We want to thank the president and his government and the NRM. Tawasam. Ekintu kiri muzuri. Twenda kwebaza president na NRM abo kwenda ngo umuntu waburija beje kandi kiruto cha president he's focusing on exporting a finished product, not importing one. I think nkechoma cho cha ntungamo nichizakuba ntwikorera our own coffee finished product. So nzakuba exportinga umwanya gwo kugira ngo tugireta to importing. And the president is very supportive of these things you are doing. Bwana Chairman, the government is behind you. Mwebare ku for this economic socio-economic transformation. Mwebare kutungura umuramwa gwa president. We want to thank you. Kandi no kwenda kugambira abantu ngo when the time comes NRM government gumengahi power twe bantu barunje umwe egumo power abantu babije ninyena kwendereraho once again kwebaza barhira sako abo kwijo muri mbarra kandi barano manya hateka ba regions city commercial hub cities izindi zona tukazitizamani mbara niyo yatwirecho town zona nobuza kweza Fort Portal actually aba Fort Portal because Fort Portal is also a city konka bakashara mukwija kunuya kureba what is happening in Mbarara. They are benchmarking, they are actually here Bariyaha and I'm the one who opened their workshop kandi bakasimu na hati nkijana areba how they are doing bakasima Mbarara is on line. So we also want to thank you for joining us towards the development of our city. I want to thank you so much. Nagambe viona bwarahangani hangari yanjye mwebari mnongo. Asante sana. Yeza tena. Abachara ninga bakazi abatari ba staff na board abo twamara nabo session age mwimuce mbasime abo shinti kinaza kugamba tena ragira nashaba ladies and non staff ladies ITV ebakwate live echore kenzi yona abo kuba mani gutwemerireho banyabo ruhira Millennium iri kuza kutandika kubaho ikarugirira kibina cy'abakazi
ikibabiri nibeta ngo nibacyara twimuke ikintu cyo kibire cyakozereza guyita muterera hango mugano mpango munonga abakazaba muri abamani mwe bari munonga asante sana yongeza tena Mr. Kweyunga yenda kwebaza is among the founder members akabaho na former treasurer wa Ruhira Millennium Sacco sebo gumoyemerire bakuterera mu ngaro aha turi na mane gawe. Thank you so much. And hware Alex byarga bakunda yagura emigabo y'imtwaro 15 mu muhandike. Then wirbarga yaha tureba ko turatunge dinner yitu buri muri yaha are entitled to have a dinner here at Hotel Triangle. Zire tutakwetombuitwa tinokushemererwa kandi kuna ndia no muntu yayi mukaza kugenda nangomeraho ningambira musikata natambana Dennis ntanabishingereza ningira kuba manyamazina mutazike ibyo kurya nkahemu nahigo kariya cyashara kakumwa cyacho munywano wanje oguyija bit late bwa Rwanda nariya nimwe cyaciro mbe yankariya nimwe Gerard nyina ngo bakuterera mu ngaro niwe is among also the founder members Gerard we bari munonga so arho odayo kurya twaza kujibaha minhwairo konka kapapara kabanta bayigure mugabo mumpereze restini nyandagaruka munkashoma nkabasima nkagumana imbebaza nimbasima nimbasima yagura zinge araka kuri wagurenga kaguri yagure mugabo 30 yes ninja tunganyu ngumenishoma emigabo yimwagura abantu bakubaterera mu ngaro Sky TV ijuka ngo tuya Sky TV live right now abari ya TV bona bari tureba come on take over then they go and arrange for the abasikaye bagumize mbakwereza umurimo mwebare munonga abashubuzi bambarara kugumana nitwe ikireki ndiyo nindebe shaza agenda ziri kwirukanga konga kushanga ngweze shaha tutamise amamanzi ni mwebare munonga ruyare nyezire ku turunduza kora kubaha oda akuturaze kufuna cyaciro ongana nyezire kubagambira ngo omuchwekechi twatwinemu abantu bamane munonga twinemu owishirisa munonga amutwire Rogers CPA yemera bakuterera ingaro CPA amutwire Rogers twine CPA Muzora awakubasa kubori batahakare naho nimwe kandi investor natamba yahenderana nitwe yemera bakuterera ingaro yaguhendera umukoro owishirisa munonga Moskati yahenderana ni yere Austin Samunonga Muhumuza Bright kandi hona director wa Fibra Microfinance yahenderana nitwe mukama wanje yemera kuterera ingaro Austin Samunonga Tofa kandi ogunanda entebe ya Shema Municipality umuterenga wa parliament muterengaro Austin Samunonga kabagambe John Bosco kandi yagure mugabo 50 yemera bakuterera nitwe and he happens to be my landlord a high street ogo kureba n'umushawamani kandi mukama we nashemerera kugira nawe yagure mugabo Austin Samunonga meya we bare gure mugabo 50 garo bana John Bosco yahendana nitwe yagure mugabo 10 gaba Gerard no shangwe mugabo jineyo no basa kongerayo mukama wanje wechiri Samunonga kaboyi wagu kandi bibatugambe tuine account yo no musako noza kujugura bona abija kubana twe Samunonga twitireho kandi robice konkano reba mumwija nimwe bare kwija nibinje Munonga professor Jaka Motor Spares Asaf Elkana bombeka from wenda mwena mwimuke tubatera ingaro za mahani Munonga agamba O&A Master Events Director Gumiraha tingo makora abakiriho abantu baruni birukanga turuntu za vigiru yo mucara wa mnywano witu Dean Bobuzi so turuntu zo muruharo abinji abumurarebe baburaho umengo baza vigiru Professor Peter Karinda oguni lecturer University ya St Joseph's agumiraha ukinisa chairman reba nguri hastami lecturer
wa Metropolitan International University of Barikweta Gadi agumira aha imera bafite ingaro mukamanje nibinji abagumira aha list nyine nkecwa ebi bitapapura byona byabiyo kugamba kwanjuro wa chairman abari aha kunda bentaga okiri samunonga portfolio Saturday yemerera abantu bengo gumira aha ninjira ngo time nabaza kutagaruka kuba time ndijo konka webare chairman Abdi ninjira abanyambara baramani gawe akande webare general manager Akrefas Muchunguzi mobilization yawe abantu nibagesiga tahiro urembo rwambara turebe uko tetemese mweba mnonga oda yo kurya. Thank you so much. Tebeji twabatwara cyaciro bana plana na mwamkweyunga inchendekereza abajenyaba ubantwara cyaciro twanda ngo tware table by table manager kora rgeyo ejo table wasiga yakwata kandi bajagara katutamaha bajagara ko tware table ndije mwebare mnonga zamko twashemererwa okubaha kwanyu n'icyo busenge burba rero norasha dekarinya najishaba mwemerere tushabe chamani manager Kilofas twakusima mukama twakwebaza abo kutuhendereza urukiko rwitu kurungi deba turi tuza cha chiro tebe tuherezo mugisha itwabaragiriye kandi abagitebe kandi sabaherezo mugisha kandi itwabara twarugaha otwebe mbere mande turagendemu twashaba turabira mu izina rya Yesu Kristo ninye bishop group ko bera ngo ko byenda kutandika kubura so okwigure mugabo no kugenda misho umukinnyi ndarisi y'abantu bigure mugabo ujindetera aha ninja kweza ngagishoma kajemanyisa abantu kandi nkabasima aha kugura nite mugabo mwebare mnonga